Every bottom out. I don't know. Watch your mammy. Visit. This is baby a drone. A Quadro. Then and I go for you, the amount. What if you also is a dead one? And everybody. But I just so. I just so crum. Brony crum. Brony crum of fire. Oh, set tech side. Oh, fat rabout or not, would any chim straight yet. On 5 feet as a car, now go straight. Okay. And there's some not what I be die. That's it. If I show, let me to Kumasi atunes. And a Juma cemetery, me do a jesso. Name Coba de Biana, made you like as a corner or mammy into a pet dime or mammy. My be a Juman in Cheho, only Medjumera and Medjumera the scene say on pet dime, and mammy. And tea, or compare down with Jadami fee, and mammy. We could train if you're on bed 3 months, not lad be any ma. Am I in Busar or say, lad be any ma. Inti manti bia obi antwa 25 cedis. Ama mitwa na kakra na me ka 3 months intina menyane nyina ambo mitwa na kakra ko mo se mitwa wiye. Nti uma na mesade ne ka be 4 months. Mesade ne ka 4 months. Na se medjuma se no bosumi agatwa ne ma hye nti ekem kakra 4 months na me ndine ka. Ama 4 months time no kuchia minya skano mi kuchia 100 Ghana mano kuchia 100 Ghana na be 4 days ena ECG for be fie ho kwala me kwa adwuma no so kwa afuom ndombe o me check light mita no ena o me se power ne mfa mita nim me wa no so na lad bibia ba ma sister ba ako ekoyi na papa ni ho koyi ehwe na the scanner will say a child be there 5 cedis. Emma and Chama and Corny studying Hakasa say, Allen Looney Horn or Quacky lad beer into Nina Hakasa, I started 250. But you dear Basana, a child like Mikubusana, and let Mikubusano, and was say, Manfabus a buffon of choir, and Mikubusana say, Ja, me patcho me fledge man by light, enemy them horna. I didn't see. And I say, easy to have check me and say 4 2. And tea, or my bitchem. As I can't, I never trim it. Me was been fed by now, it's done me or twine down so if you do now by me. I can't say, say, and easy for the catcher to say, a illegal and a now, upon if you don't be seen soon, or see illegal and I ain't or more frame upon money for full by. And no ban or say or no light and wash it, and the wire lights no, or into a fair number. A man afraid or wire feel. A buy or also say meet and fem. And imagine which ya no gas earlier, dear zero. And the Musan says, say, and there was say, as or cozy Jormna, and yes, a pine at the court. Yes, or quite Tiska, and I may say, oh, yeah, what can I say, dear? Me maintiasi because Obia no cat. Inti me nesum. And I say and the say me scadia, men fa me enko. Na enko twia no meso. Inti ya kasakasa na me twa so. E di be 4 days and me sa call no say ja light say wo ye day. And I say onim hu ontimi nya hwemfa ho. Na e scan na de ko ECG ho. Na e be hand dan ya me highlight. O kan say na kire me. Nti ma me so bufu ya kasakasa bebri. And I'm just a quality. Next day, bear 1 week time, a coy. Say, if you realize it, the iron, when the lights on your my own so, and if I'm miscalm and I'm into. I was see me numla, say, me to be feeling me to 3 months, and let's only miss mammy. And I'm saying, I was saying, I mean to, no be behind Diana, night of this kind of mammy. And I'm saying, sir, and dear Kazaka will say, me Tiaze, or was it, or continue with system or this kind of mammy to mean to, or this kind of mean to. Because I be at 3 months and son me free dining. And I mean, Kakano baby, son or no catch me, and I mean, Kakano baby into an office can mean to. I was mean to
oye on fama me ntimi ntu no fe dan ma han na meji misika ntimi ne kasa na wo se ewura dem na me so no gate nim e wo so no se na wo mpiem la na ye de yen kasa ento ba na no wa fase kan o na yo no vala ndem ho no mu so de bi twa me na me ko machi ento bi twa so me ne kasa na o ka che me se me ya we bo me dwa because me ka che ne se o ye kromfo ema otem woni me jai me twa so koy me ne kasa na me ka say lad be na light na dey wo wisu no illegal no aye into oba ban kro no do e kromfo o ga che de sa me pa try wo di si fie wura nanim me pa try say light na o wia no me pa try wo e kromfo me pa try e de tina kasa me pa cho me de minu say bia oye illegal ay kro no na wo ba ban nti the market o ka che so kromfo no pa try yo and also ka say and was say o ma me moto me yisika ana me ne nkokro robo ana me ka so e kromfo a anto ankume obonzo miensa sister ba ko na to me ko share dem ti anto na me teye sister ba ko o no ti awonte no ti so ti nso miensa ba me nu so ko ndi osade ko su abo fo no se obi an fa me ba na ase and there nti ade chi no le start busa me say say any day me nso dem nu se ubodua na ade chi so a tre odiko kotu obi en konfo bia na bi sa nti me ni bia nso a me de be ko me ni bibia fe dwabo ho na me de be to manu se momboa me opese mo o na ondani dua no ade ti na apese ondani dua no se wa chi no e kromfo o wi light na e wi asen so se asuma o kan e kra obi bo dua kra ntimi nya ohwe meboa so e kromfo no so se o e kromfo ade na asuro me bacho mi so because me num shefe duabo ho se be ye adwuma na se nya adwuma da bio ye mfa se sa abre wuti we me phone ye kura me nua na di free Germany bre me ye fero fa Alfred ona de bre me na yiri na antibedu omo Germany na me phone ye ayira nya wo na afa yo ye mfa se don rich ne fae ne ma bodua se so na afa me phone a ezonku ampacho nti nso no bekun no na afa e mpacho David enkume na wankasa wugidi se pani na aka so e kromfo ampa mpacho mi le on fa me hwe ba light no na me ka se light na illegal na ye de o so waye no e no e kromfo wi aban na aka sa kire no mpacho na no kranzu o wi aban anamboa mpacho na de no abodua usuro na wakaka ya frau wa wona me kaka ya frau ya from KOFI GYIMAH ANKOANA wuti ya frau KOFI GYIMAH ANKOANA wuti ANKOANA me kwa mega sabre ebra so se wiase munsem dwumadie ye de brɛ na obi ba bisa se na hwan enabne no e kasai
na wan kasa ye frɛ wo wona me kasa no ye frɛ wo sɛ ya frɛ me Kofi GYIMAH ANKOANA Kofi GYIMAH ANKOANA wo de ANKOANA me de me ko ameda me wo pass me moadwo yeah da pacho obeyi wanim no kakra ma sere be ya wo kasa nyegye ebeba yi abeba ye ne no ebe twenkomo yi ono ne kiremu a ne maame ama ne bayi kwa bai na ne maame fa so ma ne bayi a oso de fa adwaman mu enne ye betie nsem papa ne nsem no a obie ede agu na watie bi na ansa na no maame nka se ebia na WhatsApp ene wo Facebook wo du mu data na wo so na wo recharge na wo ye e bundle mesraw ayamfom so bi ena aba ho na mprempre ya ye twenkoboy obetimi ahwadwumadie live e wo YouTube de eya adwuma ane Insra TV YouTube Insra TV YouTube Insra TV obetimi ahwe na wahu dwumadie bi eye TV akaro so ene nam so enche bilina ebetudwa sabre dia me ya dan hoho nanso momfa nche me enye dane a kakra befam nanso famu a na mode acheme aha eye nhira wo ha ene nan na chiripo enum akasa fidi ena utie mo fa so di ni sei ba che frame Frisia en Frisia no wadi mako sei me ba che se medi wadi mfie sei mo 26 years ye ni 26 ni twi sei Aduonu nsia why are there I know free buy me ba je say dem free dem man buy dem man free buy me ba je and someone o de betu yanim no me ofa ase aha eye fidi kese wi ase afa na egina etie sebe unia owo ena onne no ena anana ena mo be kan se me bisa on yedi kai ne nana no me nana ba akona waka ho ne do wa no ya lo wanti mi am enye hwe onu nu mi na omo abom mi enu na problem no gina omo mate eti bi pese me bisa o se nsem no a wo de ba no eye no kwasem me ba chan eye no kole eye no kwasem pa me ba chan eye no kole sawo hu me ba chan yo sa eye no krade a me ne matiefo ene ma bedwafo nyina aye krado platform no odia udie ne yetie me ba chow na mi sha na mi wo be 14 to 16 years ana minya sa tumi be sa tumi no me free 16 years e mo sa tumi ni din wa ha sa tumi ni ye tumi bei me ba chow bei kwam okay to aso eji me minya sa bei no e free 16 years e kono ana I start here nti me be maka che me se opeme a me ntimi enyia no ana meda bia nso amesu da ye bia no na enema beda wo sunsun eti se ade ne koso no sa sunsun do ne beda wo sunsun no empese meware eti me ba pe medica ma wo miensa be ma na mene ne tena ye no ono mene ne wo ye no ana be ma no eye mbasa eno okoye na me kofa ablanti wo na akofa abantere asa abantere ne befa wo me ba cha ablanti ne befa me to befa me na mene ne tie no ena mene ne wo me ba panyine no ba cho na wo no wanya trahavia akra ne nantie na emum baye no ena achichira abofra ne ma abofra no nanten na se me ma me ewali mo sunsun nti on pese be me bia ba menti me ba cho se ho na wa wo sunsun me ma me o ma me me ba cho an o de die na wa wo o ye be ma no wali mo sunsun wo de be ma na wa wo sunsun mu o ye be ma no wali mo sunsun o ma me tu o ye be ma enso azu do be ka so onye be ma ba u ko sunsun mu asemu dia o ye be ma to aso o wali mo sunsun to be se be me bia ba menchen eti be me ya o ka che me so opa me be ma no efisem ni tina o pe be ma na asam da e be si se semla me no ka sei be ma no so en ka sentia ne da eti me ne be ma ne ti wona na be ma ne yare ye e na ensem ni nyina so enyem mu ni se be ma o to ne papa ye sofo na ne papa ba ye kromo ye fo manso eti manso ho no ba ye no emi system di na chi no yare ana ne papa ne hwe no
tini papa ne hwe no ma mi sister no hoto no na mi sister ne yara no yare no na gina me ma me ne nana no eso na ne papa ne hwe no tini papa no hwe no no eti o mu pekwan o mu de fa so mu be twa papa ne ka na ne ba no je de ede ne ho beteye to ede ne ho beteye no tini ba panyin no ene gina so akura me ma me achichile no wonya 3.5 years okọ 4 years akura no nante da ho te fam gasa akura mba no ntimi nkasa bi efi onu so ena me yeye me sanyi sa me bawe ti me sanyi sa me bawe no ebe ka 3 months asamma wo no ena no so me ma me sa de yare esa ma me sa de ble be ma no na be ma no so ayale 1.5 years ni okọ 2 years onzo ntimi nya onzo yade be na maami ato ama no nya ananya o maami me ba to me maami sunsumu yare na o maami odi dwo sunsumu yade no na eha okuru no me ba to ye free na pampam ka kana ya ase no etisei eye ne sei free na pampam ko kana ya ase wo no ne sei me ba to de ya no ne ho na ne bunyina ho ne ye na wontimi nya hwe ne wontimi mfa akola sesi akora tuwe emilika akora wontimi tubi akurati ne naso de efe onti opama de ontimi ntena se mpama de bi afini fanie watini saa se de ma ho ne wona so le fie no wo sao na ya ase no nso se mesi se na ya ase ne nya dwuma na de ntia me ka saa ne se o se free na pampam be ka na ya ase na ya ase horo ne ma pi ne o da bisa sa ya ase ne nya dwuma na na nse ba to me chire mu wo ho chirim ye ja me ka se na ya ase wo no se onu ne me da na tumi na anase beye na ewo me yam no na atwi ne hu nsuyo be ma me ba twan na chese ukuru ya de ne de enyo na na emom tumi no na atwi ne hu nsuyo ana se da me yam eti on pese be me bia be ba me nchenti no eba na one mi hia na ba twinti ya oni mi da wia no aka cha me se fishan be me mu hihye me mesesa o kan mi timi kan hwe na me da makama no atum ba mi timi nka no kura nchele no ma me nkai yahwefo ene atiefo se dwumadi obetimi ahwe live wo YouTube Inshira TV obetimi ahwe show ibi ni nyina se Facebook ene onuanu mu aka no sabre omotu kwai kura omomai na omba ye de ni nyina so betudwa na obetumi ahwe dwumadi ye nua ba ne twenkomo ofia sabe ohwe nani ene ne hwene santemo ene nano ene ne maami a wadan bema na ohwe no a munya botre na ni nyina a ure yi fruit kra munya botre ni nyina ye kirekire mu ba na empani se ansana brankanson ebesiri tiase na wodi asasi ka kire no na asemu akodai edi bei momfa badwe ba nyansa ene sabe nyansa mu dopa na momfa ntiase menti sese de okuro no da aboa no da yem no aboa be yan Plamle wo ya kola be tuntum sao wona da yem ti ano aba betwe be ma no tunti ya na me ba che wo ba wi asese nya be ma we nko na anatra se de ade na akoye no anya de ade akoye o enya ono kwa na me na yes na omo aka no a ono omo trend so omo yade se ne be me ayade o ma anyale se ono na wono omo otumi ne bi na sabre na tumi no wo ho me ba che na tumi no ho na omu no omunye ma omajusu bo matenase sa de na beso be ma ba ko bo matenase ma matena be ma ba ko ho edi be ma we be fa me na me ne wo a na we gya me na okọ eti akwese wan kasa no udi mema na pefra be ma we ko na we aba se nya me a o we adwaman nya adwaman na me ye nya me a jimso ami we adwaman jimso ami ami to asoy eti me wo me ba ko twa we na me ba ni so na be ma no yare ye nti o yare ye na me ko ye krom ho no nti ye ko ye krom ho no na ja be ma no na ho fa na ni sister be fa no e de ne ba ni so number 1 enti emu ho no ga o ba ni so number 1 e de se me ma me ni te on pina so da denti no wen si wa kura nga so ko he be ma no me de me ni nyina na ye de ha me enti se u bu san de se o be ka se me na man ka no kura me na man chen be bia o wanti amena ko he be ma no me de ni nyina ha me enti emu ho na me ho santi na me ko galamse enti me ba kutu awe na me ko adwuma me nam kwa so sa ni ameti ni se
akra ne fa ne bɛbɔ atenase na me akra bɛ na fa ne bɛbɔ atenase oso baba ya no fa ne bɛbɔ atenase eti me kɔ adwuma ho no me yɛ basasa mantima anya adwuma na me fe sa da na yɛ Monday ti me ba yɛ no bedu fe akwan so me kɔma fa na kɔ adwuma me gya no fe ti bedu fe na akwan ho ayɛ ana me twam ne kana me de no kɔ hospital ti me de no kɔ hospital no me ba fie na ketua we so ho ayɛ hye tuaso enti na ketua we so ho ayɛ hye eti bia na me sade do na ntia no to sa kɔ hospital enti me do no so kɔ hospital no ɛna panyin na so yale so betiti ni so akura me de na kɔ hospital be ye no so minim ɛhɔ ana me panyin so ɛte ba me so enti me ye no wa kasa so ye bayifo no yale no sa ba betiti mi so eti me kwa me dwen ho ana me tia se na me fle ma ase na ma ase se me nye de me mla na me kɔ dema ti me kɔ ya no na eja papa yi ebobɔ mpa ya man na no hyehyere ntoso de ma yekodwale ye eti yedwale na se ye ho to ye nti edwonyimna bia na afedi ye bɔ mpa ya sa afedi ɛhɔ a wande me hunu adekula kan afedi na me angasa me dai me ka menum asem se me ba no na ntie ni me kunu yare no me maame na masa ɛha we nyina aba eti me fra me maame na me de tu me maame ani bi se me nana ama mitumi ba tumi na ode maame ode gu emutuom na de maame eti se atumi no na esi na ama me ba no eni mi kru no yare no ba me maame de maamu ne din eti me nua ba mpacho ye nkyere atiefuo ade kakra nsa na yakoyanim o se o maame ode bayi ne fa adwaman mu na ma na se mutuom me ba cho jamem sentina me se one me nana me onu na case ni gina omo so una na de fa adwaman mu mawo na maame de fa mutuo mawo ana se me maame wo de fa adiem ne mawo maame de ni adwaman na me nana de ni ye mutuo me ko eti nkwa se utumi ne ye mienu me ba chan utumi no ne odi ka na ye friend say ana na me bo ni din no ye friend say me maame de no no on your friend primary na na so de ne ye de kankabi me ba chan ono kankabi na djuma be no ye wo mu ho me ba jose djuma edi bone kankabi me ba chan minu aba mo fase boko de me ba cho ye boko pa to aso eti me ya na me frɛ me maame ka che ne se o maame no na de ho na di kan de ba o me maame na di ka de ma o me ba chan na de be kan ho me ba chan na be yi obi ma bi na obi dada obi sa timi de bi fo awo so timi obi kura be timi sa de bi ma sa kan ho amo asa sa na ye kase se wu nim to aso anti me ya me ko ho no mo no de bɔ mpa ya mudwale wie ye na afei mpa ye mu na o hyase se o ko no musem me ba chan na kan say anti me ka manu ma se me ye na me se me ba na wona nti ye no me ma me na akyekyere abofra no o ma me tan abofra no man 50 pesos na me nyem no na o ti abofra no o hia abofra no nti enam susu ye mu operation enam su ni ye mu operation na ma me tan abofra no man 50 pesos enti abofra no ne na de nyina wo ma me ho wa akyekyere abofra no ana me kan ni nyina akyekyere sofo no enti me kan ni nyina akyekyere sofo no na sofo no ekọ me maame ho to ko maame ho do kọto me maame anim se ya na obayi ba ho no asem sei na baba bepiem ewo ho no munti se sie ne ya dan na me maame ni bufu ye na odidi papa na tem se agwalagwa asole na wo ye na me ba papa na tuti ahaba bia so me na me se papa no onti hwe so me na nyame na ama sanse mu nyina dai abesie na adine se adine koso no metimi aka na mitimi ye dai enka etina nwumra papa nfro papa ntia na oke kanzi me bleche etina nwumra na wo fle me na odidi matem me manka bi eti 3 days time na wanka sa fle me na wo ka kire me se me na na de me na na de ne di tu na ni musa na me ka na ka kire me se na sa da mmra na ho wo sunsun mu na me meje do fa ni ku ni ba na me simiti wa wona me kata ni na se simiti me ma de ne na me se ne sa da me ba me ekrom ho angasa na wonu adi manim na wa kome na nan ho na kwan kra me fa so me nya do ba be ma ne me ba no na wa sa se mo de ya ni wusem tu odi me emeka ndi se me ba ho a obe tu kwan ada obe te se me ba ho na me obe fro kai o ma me ne kai me ba twan sofo no frɛ no ansa na akire ni sofo ne be ba ho ama na didi sofo no atem akaje ne sofo na titi aduro bi na asom
no o can't say we no tin 3 days time no sa afra me ka kire me say me megu nanu ma se nya ko so kla no wotimi pie me so asem esi ye no me kan kire obi a won kwa na mabo amane na so fi ba ho na hwan na sa kwati bie ma ndu si megu anu ma asem and dinner sa da me mesim ye ko ma me denta ho no nkotwa akoko ngu misu no nkume ana me se me dia me nko ti se wonya na akoko no so kotwa wonkotwa no nyede wonkokume na me ya me die enti onu so ponso nkwa ne die enti me ka za na o start ye an se wo so nkwa de na ka be me bono ho a me kun bia no me yiwa fili wo se me mensi anu nka ho bi se wo di asema to me se ama fele se wunyo panyin odidi ma me bidie no o ma me biem me nyo ba ko wo kuma senso onu so afem se enye me nwane ni biem me nwa be ma so onu so aka ache me se enye me nwane ni biem se wagu mani ma se eti wo aka bia me bo ho a me yiwa fili bia me yiwa fili hom na emom so se wuwu susu a me hia wufunu wo hia kwosebo be ma no eno papa no omu fa wufunu no na me hia wa wale so ma kose ene wukunu ne wa ase no ene ensemu do kan bi to kan na mesuma yina no se wo nyanya kopon na me se ade ne me mpa bie ma me mpe ene wo se a me kosofu bia ho ma sofu no tutuma me enko be ka me so ena me se wo nyanya kopon we be fili me so eti won ka no kuro bia wo bia se ade ne wono na ye no wonyem na be ma no ho to na me ba no sole na ante na akura no atena fo ma che akura ko 3.5 year akura no entimi nkasa wontimi nante eti de me pen be ma no so a won so ye adwuma na wo de ehwe me ne akura no so se onu so ntimi nya adwuma bi enti kan ko enti wo kan sema enti se na fo no so na me de yakọ no na record enti mi wie ye no ko na mi se record enti mi wie na me botie na se mama me kan ni nyina record ye eti me ma me nwa ba ko ewo kumase na me de sende ne se ontie nsema ni nwa na kaso obekume ni wo kumi so wo hia me funu wo hia kwaso ho papa no ne be ma no emfa eme ba se mi nsusu mi nyu mu de nti be ma no ene ne papa no kase ne sa da mama me akasa de a omo de me ekọ omo mama ntina ho no mama ba be kumi ahyeme de so kumi hyeme se se ya omo timi fa me enko enti asem no na akoda ne madwendwene ne ayi ana me fle ye kromu ho he na me de tu nanim tim de tu nanim no na me gaze ne sa de me ba ho no se sofu na anye dai enso wu problem na me ma me na ekum na waka no wotimi nkume edi anti me de nti ya na papa ne ba ne se chinchina akọ na ma me waka so bekun so kun se se ya ntimi enye funu ho hwe yenso ya hoho ahwa na me fle mo ofa ba ko ana me de tu nanim me de tu nanim no ana me ofa no mutu ana mo ba ho no bebisa me se asem se ye na ekoso na me se an me chechire mu nyina se de me chirechire me na me se ye no kole na me ma me me kaka wo so bekume enuti ana ma frem ti me ye na me de mo ofa no se ne sa de mbetu ana mo no ma ba ho abebisa umba ye wo se enye no kole mizumi ni misade na no kole ha me jaja me ko ho no mokula no eniama adene sa ye be ma no eni ka be ma nkula ngem ka no ho to no kula ede ma be sa na adene ye no me enu bi na me ka cho no me ne oni me dai to oni me dai na abo no ebe ye dai ebe twi no hunsu enti efiri no na ne be ma mu ahihye ne saa ahihye na aba ne na ase enti me wo ho na me ba cho we brother ne be ma mu hihye no na aba ne na ase saa no mo de kwa ya asabia ko hwe me ba cho dem se akoye sunsum asem ti untimi fa nkwa ya sabia sa me ba chan eti oye na ba asani ti mo ho ana masa atini bi se me nkwati adobe e ma be ma se me kwati ado na ma be ma na ne ho beton me kwa kwati ado na se me chen papa man papa kwati ado na ba be ye be ma afa kulampo na yalo no ma ye din kase me sa ho no ma me pa che be yi no mu usahe dunsini ana da bi se enipa na wode ade ne ma wo no ono na wotu ho wote sa ne se on kwati se adobe be nipa se una mo ta tete ne ahodo de se ani de maintenance to set first na ade no ho pa no aha maintenance to set the first na ade no ho no edimi kwati ado bi ma no me kwa kwati ado na ma no papa be po sa ma na fe kwa na yaro na ye kase kula edi ba sa ndem ma ne papa no ebu fu kura se me be ka ne ba na chiri kula dia ene menye de me kontina me kura na me hu de me ye me ho tina fe de empaibo ene akwanchi na me ye se nyankopon mo ame na sa ade de ye nyina anye dai enfiri bi so na se njai enti ewie bi se me ne to ho ne papa eno mu mi no mu di nkomo omu bisa ma sam sa abi de me hu ane se anto anso amitia me ya onu se mitie ne se na be ye ne na abebo onu na sum se wo bisa me ni dia mama bo ni dinti no wabo masum ti obo
Obona so na fe de na so ye ne abe na wotwe se na wotwe mienu na fe de wontimi san so nye de enya hwibiem na oda fa akos ukro no me ba chan be ya sa be bona so se na meni na net ho na ye awia se ne yedi nkomo na bobo na so to bobo na so no ni ti ene na so eye ne abe to no timi nya hwe na oda ho no musa na ngaka ngakla ni papa aya na se ya no eso wate kakala goy ejisabi ukru yade e won ho doso yale won ho doso tie sei unse watoa bibre ba ho ba hai onante se pa ana obotae pa ne sei me botae pa me de ba ne sei tumi no me mpebiem emwa me de me se momwa me tumi ni mpebiem se me ba no ebe sola nante na me kunu so ho beto no enti omo amodi tumi ne ma me no omo nje o ma de sei tumi no edaso wo ho se minya obi ama ne mboa mentie wo ho no mo ba dia ye no dia ye ne se so ate enti minye boni na ye ne biem boni be na odiyo boni na me de no ana machile won se na de fa mema me ba chan na be ma na yare na me be yizu nante na tumi na the same time say atwe me ba panyin no so humoja me pa che wo okwatu chan okwatu bayitu okobi me ba chan wo bayi habai me ba che debi uni habai me ba che debi wo ya bayifu uni habai me ba chan wo kuku me ba che me fo bi amatra sentiminya kuku na akwa didi hin sa wudu obi bo atra sana okọ bayitu no na akwa tu a udidi hin sendi ba na odi ma wonu onu kuku nu bi na obedidi se wunya bo atra se de na nkwa wanya kuku na obayi nwum me ba che ozim wo bayi nwum bayi nwum se wo kwa efel woto de kwa na sa no de enyam na meka kire wo so bi ka se wo bayi nwum a wo se wa nkasa uhu wo kwa me ba che enuma ye to nse chewa yeko kai gania movie enuma moto no me ba chan to bi ma mentie me ba che chewa yeko unua baifo bi ba ha ne nwum to ye ni mum yenti kakra to nyumwe atufa na yetun say atufa bi bayi si cancer di dompe ni etu ebuei na dia mani abaye so wo se enwum no moto de say atufa bi bayi si cancer di dompe asia ne say atufa na se mutu ana bi so mo obaifo na si cancer no mo chiche na dino su dompe so ya dia dini dompe wi dompe na wi na me pa che wo baye mu wompra ba cha debi onua bi onso oba ha enmoto ya ne atufa bi baye si cancer di dompe onso de ye sei sa to nyum no bio chewa yeko namoko me ba chan ede na mo de kro kwa isa tare tuntum na yeko na mo refu atenti me ba chan papa na na mukoshia ko bayi no ko bayi na ifa bebi ekoshia andi klom ho no mu mukrom ho me ba chan side be mushia bola so duankum anase me ba cho duankum duabe nkom wonyina ehona ya mo yede ehona ya ni committee eduana se wona ya ni committee bayi mo yede minya post bia obayi ni mu sa me ba chan tu ko ya no akotra me ba chan se minya ba tena se anka me de me ba ne ba tena se ja nka menya post ho
Ka udo barbo atrase anka post be pa na hwa anka de be ma wo. Ani de adi sempanifo na nkasa de ma. Hwan na ye panimu e wo ho. Me maame. Wo de Oya hima. Be yi hima no no. E ba chan. Na ne odi kanka bi nso ma onso ye de. On de maame wo tumi sene no. Titumi nyina wo maame ho. Ono no maame wu ye na obenya asa ba yi hima no. Ti akodi atale no nyina ase. Wa hwe nipa namda. E ba chan. Baako. Nipa nam. Baako. Mempeso obebu bi edi wa ochina. Mekwa akofa asemaba. Nipa nam efan fa pa na ede. Ba Jose fan papa na. Nipa nam. Ni ba bi ede. Nanu kre. Obo makwadare enim bayi mu no enim ba bi nipa nam ede pa. Omo se enim ba bi enye de. Enti so so wo baefo. No awe nipa nam da nipa nam. Fa pa na ede. Nunufu. Ayeka. Yentu asoe. Uchire mu a o maame eye bema e obayim. E ba chan. Oba saying usinoda. Oba on phone wangase ne numba. Oyi obi anim. Ena eba. Nti asem no kule asem no nyemu. Me ko ho na nsen ya. Se me meda so libia na me ho afọ. Nti na me tiase nti me to snap. Eko ye ho no mu nsuo kutu. O bayifo no a wo bayi befa wo no. Wakoto snap. Gotu. Wasem ya kwesa akwada na ofri twitwa de e bai ofri twitwa de nchen se yonso e potemo monfa ncheme ono se wo de bayi ya no wo fasa na wo fa nguntu akoto nkuraduru akogu na duanim. Wenya nkulado wenya Dabi na wo bayifo a honhom no wabeda. A wo se wo ho afọ no okoto snap so de kwede. Na me go tugu ye ho nsuo ni mu se de wonim beda wo sunsum no. So oba me chen bi ma. Nsuo ni ubu ngu. Nti wono so call baby no. Na oba no beka che me se ma baako akoso fubu ma ne ma baako bubu na gu ho. Nti wone me kula kon ho ntokwa. O maame. Ntokwa si wo ho. Ko baby ma e bubu no gu ho. Ekosi mu se ne ma baako be bubu na gu ho. Nti wone me kon ho ntokwa. Me chese kwan be no fa so no da se. Ono me da se de one be ma ne oba da na. Ya na ede. Me ba chan. Se bi onu kunu ebehia na ene se baye no enu hia na mude pa na ya na ede pa. Be ma no me onu me hia na ma. E ya na mentene de se sunsumu de no. Ade be ma no wontumi ene onyo no dodo nkwachiri. Anya ne sa ho. Na ne se ho. Enipa no o sunsumu de no. Ono na ju so wale pa. Nti be me be ba no bi ono ba twekwa nti ono ne de no. Eno be ya das be ma wone ne tie. Wonom de no ya na wowa ana etia tafu ana banfu. Wonom de no. Me ba josi ana wo wowa. Sa me ba chan. Ana atimije. Na be nde. So ba na unye kula obaye nti be me be aba ho a. Ontina wo nchen na ono no de no untumi ma aboa no so antwe ne munso. Da bi sa abonde ye wono anti e be da timi atwe ne munso ntimi ntwe ne munso. Na wo kirem sa wo maame e de adwaman ayew. Na timi se be mape. Mentimi se be mape be ma bi ase mi pe bia. Meti ase. No no akoda. Me ba cha be ma yukra minute kra ma fa na chimplenza. Wa fra chimplenza. Adenti na ne be mate na wo fa na chi. Senya mia. Na hoya. Adin na ya mesa. Ana ma me fa na chi. Sabi oti ebra wo ne be ma na wo fa wo kura chi ne kodae no. Wa anti so de bibi wuram. Metie. Na nye wa. Na ya mia. Na afi ade. Na sa ade ne duwa chi bia obeko bi eduwa chi. Wo fa se sabi enye waya ase na ye ode. Me ba cho da bi. Honhom na ha wo. Me ba chan. E de nyina se so be ma honhom ya ha bi. Bisa honhom ha na de se odi be mate wo kura no akọwe na kira. Se nyina so be boa ama honhom ha ye bi. Da bi sa enye. Wa wale nkoso da. Uye bibia nso enye ye. Me ba chan. Owo bibi beka me ma usima mienu. Na o bibi beka na waka na afei ye ko maame so. Emitio. Dem wa kan se mesle
mesremo me dia de se dia betu monim mommoa me na ohaw ne amane ni nyina emfiri me so enu nti na me dia ba bedan mo no ohaw ne amane be so amodi aye hu ohaw ne amane na me ka no be ye na wo me so na ma me de aha me kunu ne me ma no eni sunsuma ware no me mpa biem ti me pese se be ma na me ne tena nti me mpa sa tu me ne biem se tu me ne bedi machi no wale mo sunsum nti na me da beda mo se mo me tu me no so yo ma me na de ama wo me ba chan o ma me unim se o na de ma wo eno nana me ba chan omunim me ba chan de na kire so omunim pa me ba chan obde mo no nyam fi omunim a enka me ka no enka wan ka se matini 20 ekwan bi obefa so obeyi mefiri ho o sa tape no ho recording no o ho me ba chan na enra cross na nsa na wasa afre no nwi a odi na chika che ne se me maguna num asinti odi me na makonfo so twa nkokọ so obekume afre na aka me ne me ma nipa o ye bayifo no won timi nku odo sa akwa konfo so biu e twa nkokọ agume so na mawu eja me ma ne me kunu na me ka no ma me mpacho oba na won tiapo no odna kwa ya sabia medina ko meble so say medina china konso a omutimi gine to bo kra metimi di bosmo hospital ho ezumi hu mo bi e be film aba sa de na ko esunsun asemuti no na se enye obayi nko na yare we bibia ka no sa ozinya me ba we na sa akra no wa wo nkasa na wunim se de ekoni enti obi bakura yale sini sei by enye sunsumu de na se odi no ko hospital ne ho to no if I hospital na me fa no ko me de na chini beble and so still no ho to no atia for we asensebe na di nyam se ya de ani chirem na yakodi enkomo kakra bi aba na yeba na yabeto am abayisemi so na ensem no ensem pa sesei era Felicia Nkrumah o ma men so o kasa nyina ho anu abehwe nanim na mpani so oyosi na wansense ebehu no owi abrewa Nkrumah se no kura bi wo mu a minim se yemfiri ha no na saa dokre no adadi mensa ka awho bi wa ha yenko na yene wo mo enkodi enkita ho kakra na yehwe ne omso ombetumi ede abre abusuafo me mama adwo akwa aba Hello everybody, welcome to EFA Training Academy. This is our vocational institution. Here at EFA we offer a variety of classes. For example, we have makeup artistry, nail technology, hairstyling, fashion and design, and of course cosmetology. Come on in, let me take you on a tour of the facility. EFA institution is an accredited institution. We are approved by the Commission for Technical and Vocational Education and Training, like COVET and NBTI. So you don't just leave here when you're finished. You have something to show that you did go to school and that you did graduate. We have certificate programs and we have diploma programs. At EFA Academy, we do also provide hostel from students coming from afar. We also have a salon for the public where you can come and get your hair washed, hairstyled, nails done, pedicures and manicures, and of course, a massaging room where you can come and get a massage to relax those tight muscles. At EFA Training Academy, we're beauty and simplicity.
My name is Inshira. I'm a sales representative of Africa Company Limited. As far as home interior decoration is concerned, we have the best products. Some of our products are Dab water pumps from Italy. We have Hilti power tools. We have Souvenir world-class paint from Brazil. We also have Carrier air conditioners. We also have ABB electricals. We have Italco grout and wall cement. We have PPR pipes. We have Osram lights. We also have chandeliers. We also have world-class tiles from the UAE and Spain. We have rack ceramics. We have Cludy rack pipes. We have Conflow clever drains. We have Sodeca. We also have other air conditioners like Media, like Beko, like Sparrow. We have wash basins. We have plaster boards. We have spotlights, Osram spotlights, LED lights as well. We also have Kaiser home appliances. These are world-class products. You can find Africa Company Limited on the Ahuju Road, opposite the CBG Bank at the Atinga Junction. Our telephone numbers are 0244 339357. We look forward to seeing you at Africa. Over Zufu ano ben why? Urochu ano kwa chikure beba. Over. Hey, never you. Yeah, Zuzu. I don't teach you. Aha. Yeah, Zufu ano ba no wate. I am waiting to go. Ubet me akasa. Yeah, from say James Mafu. What do you say? 18. Ah! Oh boy! By 19 Oh, James. A tear for Moon Facha, you have been on Tiapo James at Najuna Bibisa. And 19 the old book. Sanka school and go read that and now go school. I can school. Sir, Kawujina, Sabre, Kwawi school, Karakan, Fee Basini. Every Minkola Munina, Yaliana Hamza, and Minkola Munina, and Hamza, and Yaliana, Chamishu, Okulanzu, Minkula, and every Minkola Munina. James Marfo. I ain't every bar. Jabbing every bar. Oh, mamma, no papa way. Mamma Papa, Papa, and so I want you know, could and I cry about a grow whom you cry. One shaman could have Papa in the own Unimokula, and if I alien in the Papa went to me or farming cover Bicurada, and I'm Mamma and the machine chinis as me own Tommy Kula. If you call him Munina, and I must. Yare Benahow. Alien Chichoni Pahuan. I'll be the how. And I Roman school one a Chamishu and I Obianson some Muna Town Manus Batatim Sunuma Pripramin Saunina Nemoja Kuraya Miss Guata Dini. No, I almost KOFI. And I is good and soon hear me. And I'm a soon I dance with me soon cry emblem to ones a charming show. I'm an toyans will be answering. Oh.
etwa hwe obi anso ene ngrofo glendi dim papa ne mami atem sese esa kula no mo bani nko baby mo nko sani yare na ede na ba mini bo na mi bo na go timia bo mi mama ko school na o yare ebe da ko school oni ndi siro ne fa ko school there is a go sami ali na ma ko school me mintimi sa yale o minima yale sasa Prophet Joshua the tiaro on sa yale me minima yale sasa e je se wo ho to pa hade na be me ko school wo ko ko jina se form 2 de hin bi me ko place form 2 no yawo ayi JHS form 2 ene o SSS form 2 ene o university form 2 ahen na abeko agojina form 2 ahen form 2 President kwale mo na mpanim na se unko suku enuru ba bia unko wanimu se unko suku no duru se na ejaye unko suku ni duru pieces just all to aso pieces why pieces what they on bill there is a doctor Romayo na omdim KOFI kulana yalian suna hamsuna miseko skulana Romay squat just as yatadina nam kopamu yanam duko skumu na nom kaze necessary unru Jesus wono ukopamu Oko primary na nru Jesus no akopam Jesus for atale nse o mana mini o mujina no omo wa baby omo koduro eti ukotoa omo ukoka omo ana what na fie ni nyina ukoka omo na na omo kasa omukase udie madam hedin madam ne ka james udie ko Jesus wine wono se no mujina Jesus wine sa ti uko sha onkrofo na no mako Jesus wine now headmaster friend say friend several pom your brother several pom o headmaster no o child o school be Romay o jabe and o headmistress so they say friend unim nidi now they say uko GSS utimi ka ABCD kabinti ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. Oh yeah, dear. Ubet me as spell it with spell me into JAMES NA Mafono MARFO. Oh, Marfo
Kofo. Nyame ti aswati. Me bia be yi. Ena mas enso mete mas. Oti mas o. Ye mas kakra me. Se 1916 kura meti makan sesia. E wo trim. Ma me fa calculator. Yes me ya me head ni mente mas sa. Ma bon kakra. Ti ma fa calculator. Na me sao 90 times 2 you say 90 times 2 times 2 90 90 no udi to account Dabi 90 90 minu okabu mo ese 180 just plus no net times no na yare no na 90 times 10 ese 90 nko ahududu 90 nko ahudu edu ba mi check it dia metimi aka check it 90 or check it James Mafu Guso check it NSEM ebe 450 I have said 50 watch me no say 90 nko 90 times 10 ozi 90 nko 10 ebe 900 James what you muda hopa yare no efru mofra brem ene ha wana say unji dru ba bia asa na eba so efru also be amodu and bonny eba betwetwe nkomo na fei oronso yahu nia ekobia menwa ba oho ye de acho bi ho ye pa ede nyame ase ya fro say ya da akwana na ya na ne refere mi ya fro ya da akwa ya da akwa na dodo da fro na ya yo ya prie kasa munum kakra bi na ya twe nkomo ya no di mfie say Bancho menya 45 menya 45 eh na everybody free yankwase na everybody mam na de na wa ba na wo wie no eja mi ba no class mo akari chese mi suro na ayam ti se da yesun bi na me yesun na mi nchire mu kakara chirem ti awase be okunu mi penasa pa me ba no me fa se wunya 15 years ayanko sem maya no sisa maya yanko na manu de na me kasa free yanko u fa bi kra na ni nyina mansa da hono me yaka entu wunya 15 years no ana u kwa sisa buro no fa boy bi ni e friend kodwo no o ma me de obolo no bolo no se won pen so ana woni ne tie endu kwa so buro bi baaye u baaye na beto sante me mfia me ya de no nse on fi hunu na na ere eye wo ya enti afre yakwa anwumre no anwo ha ye hihye me zuta bi omini boafo bia me boafo ni yankopon te wa na obi kire me se fa ne ko asante mampon adwira kwa mu no sofo bi wo ye fre na yega fa ne ko ndi wa me bayi kwatra ho no busumi mienu sa ta na hotwe bia na ansa bia wa emile ne skapa be oban so charge me 3 million and I'm tia mu half man ka 1.5
enti nansa bia we mire nansa bia we mire atiefo mama me enye nsiesie bi ewa ha ye nua bai abosof maame bi din wadaroma atiefo amutie no nya se ye de sof maame abetra ha ehoro na emom asem ka ne kotwe ne din eba mu sof maame onye hwe en nasma be pia ha enti to aso o kire bi ni se wo gba ebi abeka se nam course of maame bi wo mampon so ko boni din sa ne akoka no bia no anka ne yie na akogya na yem hwehwe wa why nti me ne wo ho no na oye akra ne dwane ye no fi asante ban po bae me akra ne ko papa so hwe ma sa atam wonu anya tumi no msira minnim ti me akra ne ko papa ama sofu maame ne efre me se na chese maame wanka sa di adanse se oba no anya tumi minnim da na me ka se asem so no enti obaye no ana sofu maame efre me se o jinsika ya me mfa sika enka ye me so nso na akra no odwane abade a ene obaji me 3 million no bi ana me kope akontabu agini yesare nkodwa ato ho ene ye di 1.5 no kokoe so wenye to onye ne na bi ene efra dem no ma me se so onye di a na oyo nyankopo aduma oye sofo ontibi nkunu opa omra kromi anu be je ide akire di efra me be wa anyade biem na we na chi no ya di wie no ana mba panyini no eso ya di hu akure ya de saa medeni kosofu wewo ah mi hu ba bia me fa akure ndina saa te na masi so o papa afenu aba ho foforo mi kwara mi shede ani no ya de ne chin bia medeni ko bia ni pa kwara di misika wo hwe na woche wo se me hu ma no wo hwe na woche bi no se hu ma me ya di ba ne tinu ma yi no na mi ko kunu se sofo no ya de ne ko ho no ya de ne ko ne sofo no se metima hwe no eno waji akora no eno hwe no to hwe na ebeka adame ya di bronya no na ga bi afre no mo obe no ba no se ma abra me ka kire eda ye didie no wa anwu ha ungu bio enti ye madwendwene aye mpaibo ye misu ko chami dem mbom pa ye sa enti da ye didie no dana me ba no tam sere ba so ori kodwom akwa akodidwa ehwa na sofo ne friends ma abra kan bra ye di konti ba ne san sunsun ana akora no ebebutu asenua na se ro ye mpai bosa ne Yesu nti edi na wotwemi no sofo ne se ne ho aba no na da ebi pe nipa bebrebe kwada ase eno anu anuane nyina ho no afa ya de yi saa ta no te wonu ko tan so de fie onu ko si de nyina ho no wote wonu no ana saa be me ehunu me ba no ibe yo obegina wo kene no why no ho ade am da bi me ka ba wanyim me be akofo bi be ma foforo e friend tamido o ye be ma ai tani mami esro anu ane nenyim ya botrem so isa kasa no sebi sebi ya na ano edin sebi o yisremni eno wo fem kakra un se akanfo ye wo kasa ye kakoa no ye wo kasa manimu ye wo kasa chia ene kasa bube kasa tome mesrewo mami ifa chode menka bi o yisremni nti wane nenyim no ibe mtu se mbe ya fura ba mesu fura ba in she right I'm sure free as a freezer. Obi a wanyam ukunu susu ha. Na bia woni be me tufa, woni tufa na nkofoka, enti obafia na so ntoko se. Se bi wo ba ware kra na wo wie. Be ma ne tiri ho na wo wie na so ba ware be me ya no ware no. Me kai ntase na adwuma. Je se be me wo wie no. Okunu ne be hwe ndem ha. Onko na be me wo susu. Ma men kai ahwefo ene atiefo se adwuma de obetimi ahwe live for Instra TV e wo YouTube ene nko na ya adwuma. Ene Facebook onu onua WhatsApp omunyina tukwai ene eye YouTube ena ebo adwuma tu betumi akọ na ye mame ene kasai Gani to Gani nsi uni studio ha empani se aboa tete namba baaso ne twasu na so na mo phone so na adwumade watumi ahwebi enti ena eye den ena wo beba no we ne to na tese wo pese o kire me se onne be ma foforo na enyimye ansa na we yiba ai ne ba panyi ne friend say e friend Tamiru ai eti onne Tamiru no nyimye no ai wo su be gugu so ana mintimi chese me ko be ya no mu chedem wone we di endomi omudi bibi ntimi de minimu asa omudi di ai endomi ena de ai anu no mutai di na najo timi ni mu asa
Beme. Ai, oni me bena ne fura papa. Eti ne papa ni no ho aba no no. Tamiru. Ne papa no wai. Oh, wa fana ma. Tamiru ba no no. Ai. Anyway ba no no. Dabi. Ho na tu ni din. Oh, papa ni na ba tu ni din. Tamiru no. Ai. Yo to fake. To aswe. Entina ni cha to be kasa mani bri ma me kasa. Ma me ben kasa mu kakra bi ma. Mani bri ma me kasa so pa. Anaja won fi mi. Producer beboa na twe akonya no bre ni mu kakra ma no na. Enti won fi mi no. Anaja o mo tete on ma wo ye na no fa na de say de o de ne KOFI so. Ana say obi be ma no so kura bai say okuba bi e say ne yire panyin no. O mena me wa. Na fa de wa fa de wo sa ne be ma foforo tu kwan. E ha me tete me ka no de mi di akiri di. Na so ko ware wa wade me so ma wade me wo ya wada wo so wo branda wo ye me kunu ne bo ko ma me wudi bibi akoye se wasem na wo kan ya wo bra e wo se kan sempa asem a oba na tam dia to so no nya asem keto enya wo ba asem nya abotre asem a ba ne dia to so se wo benfo no eno na wo se ohwe yi hu ano ana wo benfo na abese ototo kotonkra ne bi sanga me kan se asem so wono se me mama na dwama hu ana me kan se asem so me ntoto nkotokra ne traso enti ba so no odi we no ko he no me de me fa mo mu bio ma fa mu bio enti owo ne ba we no panyin ne ogina wono no me ko he no na wotwe on se me ya ba wo fo ma wo enti mi dwa akura no na me fi nyine guso na me se Felicia wo ba no yare enti me amfa no ko ye kurom ni enko pass na moduro wa o kire bi so hwe na Felicia ba yare a ni nyina so de ko Mountain of Victory asafum na eho ena obi abonsam akekere no no oyare yare efre no kwankro ne yedi ni hwamo ewa abrabo mu ye hye ne bo a enya de a yidi so da bia da nipa owo hunhum how pa ana yade kwankro ate na ede adwa no mesrew eye Mountain of Victory asafumu ena me kamfo na media ma oni nyina ne se ho last stop eye ebrada bia counseling ene mpaibo nonso ekopem eye nonso anopa ekopem donko awia 7 a.m. to 1 p.m. ena ya wadan so counseling and emergency counseling eho ana emergency no ho ena nsem akese epie hyase nonso na yapon eye donko fiada bia counseling prayers and emergency eho so nya agro eye otobo ba ku se ya wodi akum no ma ko miensa na kwasi adan so anointing service no ye de abrew o hwe eye Mountain of Victory sofu Joshua edano a ye wo atwoma twede Joshua Johnson ubetimi aka ne jeje eho na abesie na eye speaker na Prophet Joshua Bans on a head pastor Mountain of Victory asafumu mesre wa so sa hawe ambobo isu bia na sa chen wi anasa mantumi amodia ni nyina so obefre so fu Joshua wo frɛ no anu aka ha no dadwiri nyina kyerɛ no na ne number odidi dwumani ahade number no eye fua ode ma ha na madwoa no makomakodu wo twiro wia no asa kenkan se so number 0540 447 000 0540 447 000 so for Joshua number na wafre na natwe nkomo wo bi wo ho a wayade achepa ni nyina ne se malaria fever na ha no eburu atridie ya fufuo eno na se biate ne so atesa wo che ne ho a enye wo fe na ni asese ya wotim se ni pe wo yade ya fufuo ana madedia tridie eba so a enya de a emo ahoto eduru ba bia na ho hehehe awasa wode wana ehwodo awasa hwodo na wode ebedada awsa na ma onum so ato onum ayonwonwonwo sabe se asikyempo ade onum na awasa kwini bobodin se ubenya enyadua heba center dupa omde abafre nyadua heba mr na onum bia wonum beda ho papa ubetumi adidi ubetumi atwa nkontomoa wahwe nkwai bejeje wafrim se supika na sa broma wotu ohwe abete puru na jese nyaduafo mama mahwe nkwai papa enye asenketua mesrewa bomodi so do betemo KNG heba emrum Abidjan house ana tonsu Monaco nyadua heba Mr Abuso Kolnak ewo heba ewo Ashtown then heba ewo mrum Fredmans ewo Kewu ena habme ewo Asafo
PFA also Tafo New Road. Na ope so on ya twetwe komo na nwe ope dudu otu anaso obisa mu nsemfo bia da na wa frɛ 0558 56 58 90 0558 56 58 90 and 0270 41 76 69 0270 41 76 79 nyadua edu passe na ni nyina ni tuntum I say black is not dark black no ehye papa black no ewa kukoduro black no eye sika akọ black no eye ade nyina black no eye ade black no ye wade black no ye obi ade na ni nyina se ye de tumi papa na ahye mu a wunya sa black a me bo hu da wure bia ye no awiu na ni nyina ne se eye spotlight no so edidim bia nya sanketo akra na black no eye pure na jese mudda hopa sada na ye nyina ye ene spotlight ene ye keka wunyina keka bom na aya akono se black no eye sebisikani eye rich pa black no eye adia sabe udi bibia toto ho enya ade ye na ne nyina se eye optimistics ne nyina awurade eye try eye brazer na black no ma confidence papa na wankasa tumi ye ne wankasa woyo na ni nyina ne se so pa damfo pa o ya damfo turo do a black ameka na semi black no brighter color drink it we Guinness black shines brightest na ni nyina ne se wo no mu a na odi adwene kakra ato ho woni mfrinhia edu enwotwe edekura mesrewa menum bi ni nyina ene se FDA fo a wonom ene hwe anom ne ene niema hodo ade badwa so no wonom agiatum ede stamp osiso se eye no bi Guinness ehye se owia yede ani tiemu a ne yakope wallpapers papa bi ne yede abedi adwuma Ghana ha de wo ka wallpaper ye papa na ne boda fomboko se nyankema wuo ana chechede enante a na eye Ghana's #1 sold distributor one and the quality and original 3D wallpapers 5D and 8D wall mural designs or the other Alaska Star Enterprise Mariano Dondo Arizondo Amakova Alaska Star Enterprise now one on the wallpaper no the bano enyadia eni senkatekwai enya atanye nemum papa na ne bonso bochira wankasa ubonsa no kwa abodi enua SS modwumodwu wokase nyame wodo na eye super crazy reduction we kire say ya tete so abrim kra etimu amu ye wholesalers mu ye retailers ana installers momodien na momfa mu oni nkire mu ko Alaska aso na monko to ade papa yes say what the bracket is 21st century de eno de abana ne design ye wurade wankasa hunu abehun say yes Alaska nim jom papa 3D epoxy design eno enne chemicals no ye de floor sa wo pese ye draw wankasa photo to so wokra okowia nam anakraman ye faja tanto so ye bere kma ye okrofom di boss adwuma no mano eye feyie pa enye asanketoa sada ene ye dia dro bia ba woda ne se hunhunu anase ehun no apapaya ye de begu da no ase na ni nyina tumi ay kama pa Alaska Star Enterprise ye okumase ye adum ye ne boss FM ene die nhwe na mamenka won kawo na misisu bi on chiro se ye ni boss FM abrusar mu oton na mu mabrusa no lord kwan twa ntamo na woni kirem ba bia ye nyina ye hene ohenkese na se etu ne mfoni no esie no benkum so sa ho ne ona prudential prasa so ade so we benkum no so kwan da ntamo bomode so obefra twede no fro no odi ka no a ye de akyekere kwa kyere Alaska oton ba bieton emamu we intade bi na ko ebonso Alaska wona bohoro na kyese wo kwa akoto adepa na enkraso behu ye tip tolling ye o sekere mo ye ne odo rice die ne hwe Alaska number is 0554 114878 0554 114878 Alaska Star Enterprise still headquarters of quality and affordable wallpapers and packages. Alaska Star Enterprise Mariano Dondo Arizondo. Where Dr. Emuzu Herbal Clinic
wano ene ye friend sebe kotekese e doctor na ni nyina ne se doctor yaba se ya bewi ma no ne awe wo mroso bema bi wo ha ne bema no ese twoko asebe ya san e de ato ade amanu ahi wo de fefa ni aboa ne nsu ayire no wona na nia ha han sene sabe kwata odan kwan anyinyam wei na doctor musu hwedin no se dabi awasame ma ememma no emu eye duro na ma omo duro obi asabi ogie mu ntentem obi a ne bema no ntumi mmrem obi so de ho a ehyemu ona adwo ne efra ne kadwo mesrawa bema no otia ntimi numu e ba bia wasa bema no kohwiri na oba na twene to kwa akire kakra hankra kakra bia nyame boy ya ho no wode hwire mu sa na watwene to kwa akire no watia magi wamna ka ne papa so otimi nya ba sa bomode so obekọ na wakohunu doctor amusu da bia metaka so okokwadro sisiade ene edro beboa wa ma sisimu aye dinsa retachi ene ya basa ene nya sanketo akra sada ene wo amusu garlic bitters eno ayam obi a ne moja ntumi ne afurusane yi na nunum bia moja no be die afurusane wa woni paduanum na wan kasa wonya hoden amusu ke herbal bitters eno ena nya bia ebeboa papa ma obi a ne yafuru ya na mframa atagina mu wono de ne bo eta hyehye no anasa yemkuro na ha wona atu ase amuzu pi heba mesha enso beboa ne ni padua ni nyina da wote yaw na ma yaw ni nyina akọ abuzu heba mesha eno so eboa ema malaria pai yetu ase akura efri woni padua mu na wo pebi ato a benya bi ato heba shopo a owi aseman ene Ghana ha nyina na mpani so wo Japade anya de a wo sna ban bomore to odo ni bekyim wo yaso ye dodo na da won sa beka o tafo crop 600 Kumase and Abewina Christian Village and so ane Puma filling station di and your crying area 3 Emmanuel Otu na bo sanum ewo sunwane and Abehu techimanso and songo yani Chinese house any Chinese house obehu and na isiponso sports stadium junction wa takrade ho and Abehu and Dokota Amusu and Twinkobo 0247 77 6743 0247 77 6743 na just one doctor amusu atwetwen komo enam say a friend memma e dokotanti so person bemma sabe empretria sa otokotedra na okọ doctor amusu obemu atokotedra yie papa e bia we a make memma no ntiase so hia bemma bia wutim se wapam no trust adam na che no na ne bemma yia ne sira wo se barekase jejere wa ene a friend kotedra e ba no hom se wurade a bemma yie fe ne be ye de doctor amusu Osifo ni chem. We India spiritual doctor, prayer and healing palace. Ni nyina say aya sa himfie. Fuani chem wate na India doctor. Wamu wa yie papa. Ni aya hunamu die ene hunhumu die. Ni nyina otu ase na mame boy aya hunamu die kakra enchew. Ne wagu akwada bi. Demma akwada so obenante ase ne ye ofa ase o heya sabe wudni so a no ajagu. Wajagu sabe enkan canopy no se dua ne simfimfi no etu ya aboa na aja begu fam sada na obi ewo kro ewo ho a ewamia entumi nwu na wo a wudi abo mawu nso fo ani kyerem wabu atwodo bia bese na koyu kete wadwo nso atwapo ni nyina ha bomado so odwo de be kyeremu sada na bema so bema ntumi nyina so anase so bema ho ma kese na watumi de akotin pempa amema na mamo ene pia gonoria ene hawo sada na honhum de nso ebini ne ohunhum awade te se ne enua be so oda na o maame abrem ne bema anopo jai anopo na anko no de abewura mu a no kyerem se de pa me so bomode so odwo de be kyeremu e India doctor na so e obi sho bo ntimi ne so na wafedi sana galamse ene good morning issues ni nyina da fa bedan obetu esika akọ galamse na akọ bra beji akwante no mo wo bia wa rensa che ba bia nsabon wa gan ha bi otene pampan wo na ekọ no makire mu se yo senyu love me alone ni nyina so obedo nko a wo yo ba akọ no ma on taba ba ma bi wo ya ba ma so akọ taba ba nya de obedo bia nko a o wa hene makọkọ bin 80 mu Kumase obuase kwantimpon yi aso ene India doctor twetun komo e wa 0240 55 36 82 0240 55 36 82 and 0208 29 78 25 0208 29 78 25 ya adwuma ayaya wa de fiada ena memnida menua ba bia uduru ya na asa okai to aswe
ana ne ba ne wo ye ndi wo ye na akra ne so atenam de ne se o mi enko ye kurum na ye enko hwe no timi bi do no kasa ne nyam do na o ye papa ne wo mi so no ma wai ana o mane fa ho na me so mane fa obi kwa wo so ba ji akra no no hwe no ya de ya asa o ba ji no hwe na me KOFI timi KOFI no na nko boy busan fa ma ne no me se me nko fa akra de be ma de asram de obaso obaguri tunu so basana obaso ne drodie wantimi ne entimi ngonko hwa akora na akora no sabi ya fe no mi o kan mu mienu me ko so mprenu ne mprensa me be ya ma na mje akire die no kure KOFI nkwatra se no enna kire no ana osanyim nyim ne babai wa me huni da kopi me se owu ya wati aso de fia owu ya na kaba nyoma gu na ayi obedu ye no nya be bosumi ni na otwi no se bosumi no ena no oba waso okunu yare no mde ne bae ya hwe ne sa be bosumi nan afa mi ni bi be isi wonu sa awase ne mani mi no yare ono oba no eti ho ana uni ni si ho enum sa etwa wanu ko wati mi sister ni nti a me pese e ya kan kasa na ye kan ya kasa BBC ho a eno a na nyame de asi ontimi keka dua si ho edan si ho woni mama ngudua esu nipa de wote ho anti woni te ho na ye den but this is the enti we ni mani yare ye ni mani yare am sifiri skara kara wo fo mu ko doctor na me ko fu mamba te me ko ba ye no na me mbe no aduane na bu sa ne o se ne mo ye aduane me na nkra na sa afie na me se ne safo mu ko doctor we ya de entantan mo mani nya kese na o de nkra na sa ko ye enti anadwo 9 na baba ma panyin won so te se o ya no ba no bobo pro anti free na I got to tell Dr. Monmana. Yeah, only more to man cry more to no, a share go baby, name who see ye, me want to have a fashion crime the doctor. Mammy, Casatin to Pongo. Yes, or Bayful. And then, my dear children, and we need to quiet until we find them in the bed for you. And then ask a friend say, Omla, no man would have him cleaning. And I'm the quiet now, watch it. I know some friends say, when you're to me, the 2 me now when you know. You want an address, I know what I moved you. I know different can be. I demand and Timingo Cobon and address and I'm and say, 2 men whom you free so. Now say free. Chasm gets so far because better catch on an hour. Nay and throw. Tibaya Wabra, who can me do what she near Kaka. There's something for me called in dear because better my cordia, me boy. And the other cheer, and I was Buffalo say, free. Walk on an hour. Kakacha say, sir, won't be my hand. Kakacha and say, 2 brown and I beg you drew, never you could. Can't go fast so more, Bayino. On fast Cataqua and answer 2 never could get you. That is a bay de carabo, mammy. Minana, ah, me, mammy. Oh, mammy, I own none. And to a cacas, I knew, and was mamma. Me buy a drink on the mammy and the quiet bearman. Yana Yakasu. And I was the Yana Yakasi. I'm penny a pound or bad in our bedroom. Yeah, so the Susan didn't work. Ah, the Susan common. Oh. And to be the man who, and to them who answer, I did chums after I be jam for because of Monvie. I did chums after I'm free. What to be by her? Unless I'm bad, don't want the man crown. But I can't at any Yana, I can say, I saw what they and Gassia, and the sounds are blood to be about you, Yerkate, so my drew now for Congo, when I had a son also, and now also on family. What say, the women's sound country, mammy, no, see dear, because of our India, but what were not natural, no me boy. Tibadia on Wamra, and carry dear Chedi. I was afraid me, be say. Shop wouldn't say, me first casses me, no more, mamma, and the summer brune soon. O ma bu ni sunsun no obu ni sunsun ne ba no benya yasa ana me se mi de taze de to nkradu anu nkrami ni bi me nya se mi re e de abro amu abeko ko ba to taze de to nkradu ya de to nkradu no nkradu ya no ya no pause ere pause to aso enti mi de mi nya enti wo de e ba ya de wa se sa wo se wunya Wusunya dia, and your bay no come. Now to become free to be bay, and I'm debating them. Ah, without them, I'm free. I shall be you. Shall be a pioneer, some young Gassan Wokan, and to me, dear, so to become with their departure, me alien, because Barbara and Cofford.
when I'm quite a drew, I'm the year. Also, no one could say, Mamma Quas, or they see me say, and to me, on me, cause I him. A giddy cocoa, almost ever say, me baby, equate to me. Now, I was say, me probably in us one day, the main person, and this man who will be a good and I'm a friend when I'm returned when said about 4 on Fan Chevy, and I make a man so any babble on the for home. And to have me call them presents and prenning. And the man I had a sa and feel home with the I am still free, but I'm young call. No one will hold me the Oka, we are very fool. Said the Tibia over to Yamu. Now the woman be answered, overcome what I say, make Kaya or 7 o'clock. I'm a minute before, I'm so quite and the young woman and tower. I mean, Cochaco. Some of the baby and Mawa, you frame a woman, Marcia. What my frame me or Dima Chese, me imagine how dear, and Yakoyaka or framing by I could be able to say, Mamma, I got a minute Buekunu. I'm Garamu, I blame Winkuna, or Bashan. Yeah, what to be woman must have some cases idea. Send any also Bible and coffee and uncle and me fear dear, me and I bosom so. You come me child call him and Cotabam, some year by 4 and I'm libby in the Mawa, and send my me do a fear, or my move, I'm them cast on me so. Nanya or prefer chrome washing, I am a bush and 4, a beer the 2 beers, and me before libby in a man. No, but Samia, I said, Eti unya beifo. Me na beifo. Eti efo me beto prewa ha. Oyu obesi ama 1 cent akwada na ba. No abebisa ne maami kosan. Ama yehu irekete ni pefesa no kre. Se ne maami de be yama no. Ode yeba. Yeba isia. Here you go, please. Chilled, refreshing lunch. Well, it's still the second edition of the Lebanese Sure FM Trade and Tourism Online and Radio Fair. And guess where we take you today? DAXA Dental Clinic. For your comprehensive dental services, this is the place to be. DAXA Dental Clinic. You should meet Dr. Saba. But first, let's go around, check out the place. Hello, Doc. Hi. Good to see you. Talk us through the services you render here at DAXA Dental Clinic. DAXA Dental Clinic is blessed with certain unique features that makes it your point of visit for dental services. One is accessibility. All our branches have nice parking spaces and they are just by the roadside, so they are easy to locate. Another one is the staff, the quality of staff. We have well-trained nurses and we have specialist dental doctors who are the dentist specialists for that matter, and they deliver the best services of all. You are welcome to our dental surgeries. This is surgery 1, where we deliver our specialized dental services. We have the dental chair, which is very comfortable, digitalized, everything with the sensors. We have the monitor, intraoral camera, everything to provide comfort for the patient. So this is our modern specialized digital X-ray. It is used to take cephalometric X-ray and also orthophantomogram or OPG X-ray. X-rays are so important, and for that matter, this one, which is a modern one, is used to diagnose almost all other conditions. At DAXA, we believe that everyone deserves to smile in confidence. Find us here in Kumasi, Aramokum, within the City Style Building on the Stadium Road, near Abude Fast Food. At Ahonjo, we are adjacent La Petite Chemist. We also at a Siabo IPT, opposite the University of Education Kumasi campus. If you are coming from the Abuakwa stretch, second gate directly opposite the campus.
And from Sofa Line, it is the first gate directly opposite the campus. See you when I see you. Well, it's still the second edition of the Lebanon Shore FM Trade and Tourism Online and Radio Fair. And guess where we take you today? DAXA Dental Clinic. For your comprehensive dental services, this is the place to be. DAXA Dental Clinic. You should meet Dr. Saba. But first, let's go around, check out the place. Hello, Doc. Hi. Good to see you. Talk us through the services you render here at DAXA Dental Clinic. DAXA Dental Clinic is blessed with certain unique features that makes it your point of visit for dental services. One is accessibility. All our branches have nice parking spaces and they are just by the roadside, so they are easy to locate. Another one is the staff. Mama say mama wo kai say yes ye tie so mama kire mu a wo so di ka bo na ba yi na ono anya adwe ko wa se bi hu nti wo sa de ba yi ato no so bisa mama o tio me ba che o ka ne sa mi di ka e kan seminar na ama mi tumi ba tumi na ono so nim se o ma me bi se wo so onye ba ifu a oso onye ba ifu a ne ma mi wuye o na di ade ne ma mi wuye o di ni nwa ba ma na ba atenase efie o so mu bekum obi a efie o mu mpe mema efie o mema no ma wi o mu nyina ma kanipa for pe o obi be wu a o na esan o notebook ho a wasan se nipa we ye be kuno enipa we ye be kuno ono kan ye fa na obi atimi nka biem eti ye kwa tu na ono na esan e wo ho no mu ni ekum nipa no ene amumu bayi de new type pa we modern one ese ko we na dwuma so ya yale me nyanya yale na me yale me modern ense wo keka kwa wo sa ngonwa enipa bia je se wunyi ntum yo wo de keka ni keka se nyame na ba chenye nipa na ba chire se nyankopon de bo atenye nipa ne bo atese ndu me wunyi ntum anyem na me bo atenye ko de wo ka busa me kwashi na mzumi nyi wano kwashi na me busa wo no me se wusu wunya bayfo wunya be ma na ade ne ba atenase wunya kofi wunya ade ne ba atenase ekodi hima o ma me wuye no na du ma me ade wunya asetu na wode no wona ato aso e wo ma me e side se waje na wode o ma ne nwa no ti bosom ne bo no wona woto aso wo se meboa obisa wo se meboa wo boa mini akofi no oye kwa winsani afiri nkanan me kura na bagya kwa no wo de fansa no so me kan wie o aboda mo kan wo de abiya no endi matam ye ka asem na na fie ko bi de me di atam mini ano oye kwa winsani wo nkanan me na me fo so na de ni baayem de ko baabi sa me nuane bagya nsa me ye wo nyansa na abe anyame afre no me anam hwa me akra no aya na ye bibia enti yakopon hata suru so nim se me nua no me nsa wo na me kun na nyam kopon won twam ka wasa de so yakopon de su otu aka nye na no bu atan atemu nde do obi ani wo busa kwa se bi sam biem ana me se wunua na wo de no o ma me wuye no na ato aso enti be be won fa na ade ma na wo tie nu ho na me bisa ana me so bi kire se nua no setu no wo se wongo o ma mi bona mane ese mi na maje na wode wo ana se to de ko bosom so
ana bosom no say me na me ye no o maame na ye no do ye no bia bosom ne mu no ana bosom ne bo o maame emo maame hwefom emo maame o da bosom yensa da to so bosom yensa ye ko bosom ho ma bosom ne ka kire say me na ye mba panyinam se am say ne be ya te do so so me ntimi antitibni ma so bosom ne ka kire me say sem nim dia maame ne wodi agamia na wa say me enka me ka say me nti aduro so oda wo wa say Sana konfo ne ka kire na no kre se wa say o e kwa bezo o so yi mani monyam eni monyam mri ba wi ase de ska de ke benya bi en se bi so bi bia ma na pa mi onso bibi ha obi yo mi obi nyame afisa mi kwa so de bebrebe ni nam sofo so yen kan jem se mi ma mi we ye mi papa we ye mi nanya na wo ka bi se wo ko sofo so ye se me na me ye won ne ji for sofo no ko obi na me bu sa wa se mo osi me ba yima nante no wunim ho hwe be se binim ho hwe nti bia wo pe bia no ye mfa nko onam ka cho se ye mfa nko baabro no kwafo no ngo hwe be se wa sem osi mi kunu ya le no wunim ho hwe mi ni hu bibia obi de hie no enam kwa ba so ntina mi konya no e de yade akoye no abra ma me ni o papa ni na busuafo te wo enam kwa ba so ntina konya no de yade ayo abra mi wo ma ni bi wa kwa na ma me ne wo fa ho ankwaje promotion sana wo de yale ne bele na mi no ma me no papa ni wo fa e wa hene mark ro wa le wo ma me ha do so asem na ye ka sunsun mu wa bodam visha wa bodam ye fa nko nkafo ne ngwe wadwunu wa bodam e dam pa no abo be ma wa no me hu ma me da papa mi sa wo de bi kwa ahemfi a o ma me ba ho hwe no abodam ni wo bodam ka ni wo pedua kora so ye tu so ye kokko mi ma me no wa bodam fi a me fa nko ya de sa no abodam e dam pa no abo nkasa na keka no enye fe ana adi mba hanu no wa wa se go ndua se na obegumi media me ma se na se na mi gu o me si ade na me si wa bodam mempe eti me basa me de me hu fra de no eti ade hu pa kwan kwan monye mo adia na me ba no monto no fa sa ba na no monto ti esi ade so mo ba ma no se mo basa mba wale no se mutin akoso se ye be kansem ni wie na se be ma no wo ja me nya eho na me ba mo bobo mi tutuo me ni den ya metenam wo edi nya akoso akora de mo apam me kola mo pese be ma no wo ja me Mane pese be me ja o asema muti e pro wo na be ma no be hwe so die ja o ma boda ma wa bo no ye wonu nsam a wo ka no e na be hwe so die ja o me da ba rekra so abodam me ba ta me 20 me ba ma boda ma senka ma keka hanu me na manyina to agu nya ni nyina ne dam nya na keka nyo ma to gu unim demu asoto damu ni mu ahodo we dam no de he bia we dam ni ay na kasa eti asmo ka no kra bia nim mi aso wo ka kwa mi nim hu bibia hu hwe eche sa mi kra mi se be ye na atwe de ta egu ni trimu no keka nyankopon efri suraba se nyankopon efri suraba de obega se no kole di akwese se gu asese bontuma subontuma ro hu bida an si wan kwa no ja ye yi sisi e TV ro so se be bia bi wo TV so akora de wo yade ka se ma asundwie wo ka se wo na hwe man kwa wo na enum to fike hu mo ja wo so ka wa asem si ya no record ne wo mo wo si mi kura kwa na wo ti tu firi nu kura bere mu record no wo si wo ba ifo ye be mo nsam ni na wo record nu mu mo wo tie mi na de be kwa je ko si be na me wo fa mo ba ha se nu man kan ju se mi na we ona enu me ba hu moja me si sa tumi no na odi afike tumi na etimi mu no ana enu me ba hu moja me na kura de ma mu ni din wo wuzi wu ba me na wodi a chire ba bi me di shaba ham en be tu ma fa afere de na de odin he o he ma no da on ma kasa wa record atiefo e pam chow wei e koja nke kamere misa atoso ya beba record no na mu nyina mo atie na nyina se wei food lover special fragrant rice ni nyina se eye mo wa o kondo aduane na odo aduane ma saman kudi ma why ni nyina se eye emo bia ohun se unya bi na udi a utim se wodi mo papa na se wo pe emo a eye papa na ede na ebeso abusua na emma sabe udia yenche enya abusua na binka akira ni nyina na meba bedi ho adanse mede akire wei eyemu a obi ahia bi
food lovers special rice na ebuapa ma wadidie kama special food lovers special rice long grain na pepper that is a new yam no de enyaza ketwa na ode ye jollof ana se ode ye plain rice ode ye fried rice ode ye emutewe na ode baby a efa bomoden sa obepa food lovers special fragrant rice bi na se there wonso wadie na wanya body ya na kama ene ahote kwan so mesewa se wo kodwemu a enkokasa me tomu bia sa nemum kaka wania no obisa se mame papa wo food lover special fragrant rice o wakasa ania na wakutubi food lover special rice sisemu na fili ninyina ne say we the new berries delight any dey abedwa so perfect blend of berries ninyina say creamy na Africa honey any dey na udibia wankasa bon say yes one no de papa watwe adepa akoni peduam ebo adwuma bi nyina ne say di ho dance e che namfonom da dance ehia ne ye de gi ani a new berries delight kama pa na otistia wankasa no bon say anonsuo no de pa delicious na ni nyina se Africa honey ewo na ye de afra ya hoden pa emu bomade so be try bia hwe na wankasa da bia odi aye wanom na abo sabe yan komra ye ba ya na ye bebo recording no ama obia adbi Dr. Caesar na ho ye de me ho ya pa me hu waje o Bibi akwaba at the Zest Consult. Zest Consult bia British Council examination I'm afraid na IELTS. Sa exam we no bia akwanya emma nipa opese utukwan ekwama no ne ewo nkrobi te say US, UK, Canada, Ireland, Australia. Say omopese omukosua de ana amkoye adwuma. Eneno yemfa koti kwan so into kwan and then obia na ne bia so otu kwan through the right channel and until as Zest Consult yo ho say ye best so na yaboa na exam we a ma kwantu eyemre e de maw na wo council so enye bebree no yetimi di aboa e British Council exam we enti obi bia wate IELTS en capping na nso bibinti ama usuro sa exam no oba Zest Consult wa e bebo am wate ne te ya trainee a nurse for bebree emunia no yan trainee ni pakra no omo 500 na say no ka say ya nurse sa egu UK no enia no emu kakra bi mpo no my videos di aba okwa website abo videos na ho no manfo a omo fayensa emu na omatumi akopie UK enye omo nko akwanya no emma omo ni omo busu nyina ne timi etu omase edeko amanone. Hello everyone, my name is Mordecai Aziz. I'm in Tamale and joined Zest Consult, their online class for my international IELTS test, and they've been really good. I took my exams in January, and by the grace of God I passed on my first attempt. Zest Consult really helped me a lot in especially my reading, my speaking and listening, and I would want to recommend them to anyone who is having the intention or is planning to write the IELTS test. They are the best and they really know what they do. So I would say anyone who is having the intention of writing the IELTS test, Zest Consult is the way out. Thank you guys. Hi, my name is Regina.
I am currently working at the Queen's Hospital, Romford, here in London. I registered with Zest Consult when I was ready to take the IELTS test, and I'm actually a product of the online class. Yes, I would recommend Zest Consult to anyone who wants to write the IELTS or register for the IELTS, as they are really committed, they are really dedicated, and trust me, they have all the patience in the world for you if you're finding any challenge anywhere. So I would ask anyone who wants to write the exam to look no further. Call Sharif. Distance is not a barrier wherever you are. I was working way up in the north, but they took me through the online tuition, so I would recommend it for anyone who wants to write the exams. Thank you. Intino sa share na akwanto wani so na emom no opese utu kwan paso de ho nkɔkyerɛw nkɔka agye mu wo bi man so a ɛne Brazos Consult oba ha yɛbɛmo wahu akwanto akwanya hodo ɛwɔ na yɛtie w'asɛm mu a yɛhu die ɛbɛboa free say a live decision now taking enti oba ya na so a emwa bi ho bi de bɛboa na watumi ehu kwan alfa so abema akwanto no ɛbɛyɛ mmerɛ na wadi so mfa so na obusuan so adi so mfa so sɛ wopɛ kyerɛ kwan a Zest Consult yɛwɔ Kumasi Cultural Center Oba Cultural Center ha se ya yɛne apatakɛse ase ɛne Ghana Tourism Authority ana bɛn yɛhyɛ mu mienu mfimfini yɛduru a Cultural Center na abusa sɛ ɛhefa na apatakɛse ase wɔ ana ɛhefa na Ghana Tourism Authority wa obi abɛkyerɛ yɛhyɛ mu mfimfini ana sɛ obusa sɛ mepɛ Zest Consult bi a yɛna obi abɛkyerɛ Cultural Center ha se nti sɛ wopɛ sɛ woba sɛ wopɛ sɛ wɔfa ase bi sɛ waa womu pɛ sɛ wotumi tu kwan ɛkwan abɛkyerɛ akɔsua de na akɔpɛ adwuma yɛ no ɛhu yɛn na yɛmmoa wo ana sɛ wopɛ sɛ wotwerɛ IELTS exam ne bi a ɛhu yɛn na yɛmmoa wo nti no wopɛ sɛ wofrɛ yɛn so na wone ɛtwitwe nkɔmmɔ a wobɛtumi afrɛ yɛn wɔ 050-909-2330 ana wobɛtumi afrɛ yɛn ɛwɔ 0555-631-63. My name is Agnes Mensah, the principal of DHI College of Health and Education. DHI College of Health and Education, everyone is capable, is our motto. We have been in the system since 2010. That is why we are inviting each and everyone to come and experience our teaching and our training. We have programs like early grade education, diploma in education, sign language education. That is for the education department. When you come to the health side, we have pharmacy assistant program, dispensing technician 2 and 3 program, medical laboratory technology program, healthcare assistant program. So if you are interested to come and have any health course, you are welcome to DHI, where everyone is capable. Your telephone number may be 0244 213187. Bakusoni 027 622 1939. Na say akuma aduonu no 25 bo akora betima ye tell me phone say ebi anye don reach the fire na wo na wafa and my board you access wafa be phone no am pa phone wo ho a ebenyo ana say nyaw wafa phone no my board ya pacho ebenyo ana say nyaw ebenya me na adentina papa eno kraso awi abai eno kraso no si chire mo ayi liga owi abai ena ase bill bi kra ba mo kɔhwɛ no na oso bi atua 5 cities papa so no nya nche no mo hudodo okro de bema mo anso zuzu se owia mo meboa ai mo etin go ha na owia wa adentina usuro se wa bodu ebeku so anu an ebeku no Kasa etio
Pacho, and I make a 7 minutes if you are born. Into your body, the SM, Mr. Sebi Benjamin and I see Yami. And yet, Monsieur Diabo, I'm in church room. Your board, dear Benjamin, and it did this one. So, we are light, that's where we are, your board, dear Benjamin. Obim Faoba, ordinary night, now what another, your board, dear Benjamin. Uko yo bia de yebo due benyan so ko do bi nkonkonsa yebo due benyan sa oya ne mapia emfata oya bone a yebo due benyan na wonya bone a memfa pokra nka ho mo dua nya ohwe efse ye pa fase apra wada ono mfa fase nya hwe ena tipa ye ba krom aboa ba ko bi nka no koto ono oni ti na tipa ye aka no enti sa wo gidie so wonim du abomo amekirechiro mu se papa no onwi ahwe na so awia de a ebenya ho na mo so awia mpampa eno abodu ebenya ono a se which is what we are not so ya Pacho the easy for kind na me this one almost say illegal na illegal che krofo ya ka say illegal e chere say papa say no na way afie no ogofa nipa na way ai e dia ka say illegal say chere say over you Pacho say opere woni bibi se menne wo kodwo mensa metie ya kame meto na e wa ha kame ba mekeka nsem pi sa me ogidie se papa yi metwa nto atoro so ntimi suro se mewu a ka wo se me bibi e den na wo se wo ye what if you do as a back on your quala? Pacho, I said, a paricho. They say, the business as Oba Chopa, and as Oba a direct chain. Pacho, the Bacho pass it, Mopanicho, and on Dalijan. Quadro man says through. None himself, the papa was better for the cases were good and mossy. Sa Chopa and I buy and I wabe cansim wing na. Quadro. Yam funny say wona ye papa yi ena papa do ba fidie so be cancer nsem we nyina wie ena so opa achewa ka wo ebe ye wo de kwajo mzo asem Mr. Benza Pacho kebe wo de Pacho levi Yakona eno opening coach nkomo. Opening ya mwakwa ba. Pacho uding. Fem nana kwesi. Nana what if you say? Pacho mi fie dem kam de beto kakra. Yo mate. I hear everybody. If you just so. Nana what ya asemo akole yake? Pacho matini nyina. Pacho kwa sorry. Me nkwaso na sumutumfo nyankopon Yesu Kristo aso dam ye hia mu dan oh that make us say aso da hia mu dan obi ti aso dam na kuma mu nyifita unu se nipa bia ho yeso obokwa na ode ne ho akoma wura tie na damfo ni wura je se ode ne ho akawura ena nipa bia so so ye Kristo ni na abodua nam se unim se Kristo ni modua nti ye ka se na kwaso no so majai se na be ya obi abu so me dia me ka se na kwaso ni majai on kwaso le me se me ka se na me kwaso no so majai e je se on kwaso le aso dan no hwan enu ni pedua wote ho no ba se so wakoma mu modon magrofo nti mem sa enti aso dan wo yo ohu ya o ye so dan wanyo hu ya nya so ba bia ba enu na ba se hia no e na de hia mu Shada be mu ne ehwe we be hu oh say enya kupu dem de nka ho awu kupu dem o tufie mi woni petim share bi boy pa ye kama mu ni de ye sam so
was it any day then so? Oh, you know, I quite say, you know, Shabon Pie and what best of 1 to 2, I will be a corny baby. Okay. Now, I say Moses Namses and so Namses on Unqua, no 2 for Uncle Postman. Sir, no, yes, or they. Okay. Now, say Israel for a room actually and answer. Aha, so performance on Ben Asova. I know them way. Or never run with him, or yes, for Biazo, only for my own 2 for Uncle Pons. I don't know size of woman, sir. So what must say? You were the anchor side. Okay. Yes, so I am more for me. Actually, best I say, want to fancy. And now what has my Acolea cake? If I show Martini a day and I can find home. But you some Cassan and Cassa. Oh, Pacho Cassa. Eh, bonus in your bonnet. A blanty be a friend do. One the veggie daima, a blanty. No, do so way a few in her. Yam teaching. Yamian could mammy in Kumanuku. And Timino to come boof on the cacra. Tadiam de bar, in fact, and what then. I think the chair will say yes. And so that. Yes, say, Aqua. Aqua Fichero, no, no, soon, within Pumda, Penet must feel and cotivia. It wasn't fancy number. And you don't know why I feel. Timila teaches a nobody dama, a blanty. A blanty could tell the yebi will feel why I'm fat now wedding. So no Cassa win yabutre. But you fool. Now you could Cassacha Clown, you before you want. You fool. Me mano, a jolly, me fear no messina, debut with the jolly. Ujani saso wani na oko jalo ka jem so umpi jale e ma me fled edu be kan say onyi jale no kwam kan say bia na girl bia ba no be ye dia na mo na den so ko valanda mu anim de gas so de mani nyi ho enti ye nyame kwam fi bo ko no ababa em ko hye no enti mu sa de na be si de bia mani jale obi ko bi jale omu jale na makan na cement e na maboso enchance me die apani. So they say a fool. I wouldn't. The man go for back on Muslims will be over hand down. Only a difference of what if you that. Me who has a blank and the gas a Chevalanda and also singing room in Valanda. One more the report of Bisha Bontain, nor the gas next to no so. To me come hunting. You come and push and say, Gachi. Assembly and catch of cow let us say womb, cut and bomb womb. I'll catch him sick much if you go so young. He said just so a dime. And I'm going to say, must first just so idea, and me, may catch us a scale this can be done. Yes, dime. Me trankun to put the Maccabi America. Scale this can be down in Ocasa, was it a goal for beat, and I'm doing Yami. Yami will be a canocre. Dios or can be in Yami. The walk on that one you may be on so I'm free. My mother, my one PC, with the quack comes 20. Median Cabby be with you, and me did your fast with you. Me ben on that which I say, more pine and can not gwinch. And I don't know which I was say, and canny jambo in any a honor sofa. And I'm so quite that kite, a foul for the cab if you will be 500 and normal could be cotton with me before. And 20 for quality, hey, yan and mefa. No trancan. And I'm so sad to a fan caddy. A dinner watching, no, but me, Dianca, I don't waiting there, muting them wheat. That's a baby's only challenge. I'm so sad. I remember Olim Chakra. Yamian medium Musa Conmusa, I bet you feel, and I'll be traffic, and I'll be put a moody neighbor. And the crab cope, the Nipan mean glass. There be someone wrong, they say, no way alone, my own Pesibia Bino, it was your casa years over Carol Crenna, and now. And the time about me, you know, what I was with Yanka, man canary. I'm the two. To be fair, do not born a man here, and of course, I cannot train the Guancana snake in Buhunia. Sister Boo phone was a good to go here. I'll see you, and now. The woman, we were a fool, and I'm chasing for a belly. If you're not, no, but not much I was teaching. No, teaching needed the assem. Wasn't about you here for you. And the cousin, you was a woman had any view of you. No much church or much so, my baby. Nam Makutum. Tim Grandma Janka, man Kaba, no more jetching, no matter. Munye, let's see for Munya the catcher for, and Munyachin, no more dear. And can so mark 7. Okay, dear Bacco, Miami ends, I saw 7. Difference be bleed. No more jetting, we saw me, was here, so Munyai, no move in with me. Laticia, one of me, and I catch a muddy win me. No matter, Mini, only feel I'm saying, I mean, see, and on the Matumbi, Nam Shesso. No good a baby.
tintin nyina be sei ɛna ɔmo de test fie hɔ to mo yɛ na baabi ɛfa light him na baabi nso fa light him na mo sɛ ɛnso let be ba ma mitua na yɛ den ɛna ɔmo sɛ hwan na wɔyɛ fie hɔ na ba bi fɛ na du enti mi gya wonam sɛ daabi ɛna sɛ mistake aba mi gi mita baako ma sister baako o ni mita ɛbɔ hɔ ɛna mo sɛ akɔ gi sɛ mi gi mita ma ɛdan miɛnsa mo ha dan ti me pri me koyi si gi hɔ ama mi tia ho ka mo kɔbla ɛkyina ɛnɛ ɛkyam so kyerɛ me nkɔ obi ɛna ebe so mtwitwi fi so mo sɛ tie no ɛna anhyehyɛ mu yie enti me fira duba enti me no mo ham so pa na still me ntia sɛ mo nkɔ sara bi ni me kyerɛ wo enti eduba no mo kyerɛ no ano ade o me ntia sɛ to mo ne ham na no dum light ni Hello. Hello. Yeah. Jamdam yang ni nangko mama dan kau. Azu ya dai. Mesti jamdam yang ko mama dan kau. Me sada. Wa ba da bai. Wasu min ya da me sada. Ah, mesti wa ba da ko mi ada bai ya mi ako. Me ka sama tro asam na wo ka ni se se me se wo bama ai am na bo ku sana so be den me bisa wa se mo me ma me no asama to me ma felo ma bo amane me bo wa amane no senka yi obi a unu mi se wo pa ma asama na sa wo do me a enka bi kura nko aba ha sei nanke bia woni sofo no aba kan bibia na so ni sofo na yeda aba jinu ho se ne kwan be so na ade ne bekọ ni nyina nkodadi asem no papa ne ba ho ne so da so ni betu ani ma da wo fle mi jecha asem mi tire udidi ma asem na akatefo ne fle won fle biem enti no so ko ma me no ho ne so se fa me bla me nso me yami dia ma na firi ho enti me yami dia ma ne firi ho wi a me ba na me no ko ma me no ho se obi apa ho so waka tem se wo mansia no me nka ho bi wayi mi afrim me je se ma tiase je se me mu se me ma ya mobro wa me ye janka mini ma me nti je da me so no me se so ma me anko ba me no ha na me ko ko kwa me na me in Shiraya fan ogwa ko ere ogwa ko kwa na me na me ku me mama me tena me anko ma me no ha ogwa ko cha ko na ma ama me ama akukwa wo kume ai me ka ta wo se mi jusu mi gusu a me so me ya me die eji se me ya me die wi a me ba betena me akoma me no ho mi na mi ti ni pe na mi chen ya na mi chen o pe na mi chen o ma minister wa me die fe study aba na me die akoma me so me ya me die mi ti ka ba bu ba wa mi le na tu mi le na wa mi ra na bi wa die mi me na me di ma di na be da me nya fe study free wa ba ni papa wo e wudi ni ka sa no ya wudi ni sa mi ya wudi ni enye wudi ni asam na me ade asam no kula da ho asam no kula da ho aka no kula Donyame koko wo de ba wi ase tamo to afa fi nyame pa se fi nyame akoma mu a unya sa jade mi ameka tamo to afa no safo aso no ke ga ko poti mu a ye sa tani na aden tina sa ade ni tutu no wan kwasofo na bosum ho no wakọ yi mani bakoro me say aden tina sa ade ni ti ya no wan kwasofo na bosum ho no wakọ enipa de woto a kanokula Bitte so kuudra. Wo be so okume. Ai. Wo be sa busum ni kume. Ai. Te ma kanu kule ndu be sa busum ni okume. Wa kanu kule. Ndu be sa busum ni kume. Wa kanu kule. Ole ko na busum ni wonkume. Te busum ni okumi a nyankupo ba hwehwe mekele fro so wa na adima ba sa sisu ni wa se kume. Ndu de ko na busum no ngotwa akoko ni wonkume. Mesi de ba to wo wiase no. Ya ba to wo wiase no. Aseba nya no kula na wa bo kuma mu. Aba utirim ni wo bi e wo de wa kanu. Ya ba to wo wiase ni mi ti ya sa si tuni. Ya unya nyankopon no anu meme nyankopon kwa na timi anu mi nipa unya nyankopon na de mba asase sunsuso menya wo dia me nyankopon dia me ka to amo so atie wu mi nyame ni minum nyame na bonsam na minum no na wu ni na gba asare na mokoro na gba asare na mokoro ayo mate na gba asare na mokoro kwasi ni ba na gba asare na mokoro ayo mate
Musatani, Unome, a Dawsapa. Catman Cattle Crash. What is it? Hello. Auntie. Yes. What's it? Me, and me uncle, ma'am, the whole. Huh? What's in a message? Me uncle, ma'am, who go travel con as a mamma, dear, and your walk travel con a work me. That's an hour. I thought it may be for. You hear me too. I should not come in. Never before. And I said, one woman must come in. Mabra ko didi man bidi na o mama de ani bi enti kwa bia no mi ni na ba fa so no a ye e do hu obi anu mi ni obi abehu de tiri mu da mi en fa so see me ma me no ho so de me nkonti una mbo se me nko de ya na e wo be kwa me na kwotwa akoko no wakumi unko ba ni nko so fo me nko ma me no ha me se me nko so fo Atiefo yamfa enne no ensi ha yamfa nini si akwasi momram sima na fe monto ade ne mfiri ho na fe yento aso ha voice na ye bo no ne ye pe no ye he da nya ne sa eti ba ku bi aka kira omo ehwehwa amaye na aha mukromo de no ai Quasi yanko ngozo bema every fire semu na msa voice na kra ewo msa ma me ne so agya to so obeyfo de na ke petiem nemom India spiritual doctor prayer and healing palace na samre ya duru misrawo sunsumu nsam nyina da na headquarters ene ho misro tumi nyina free India it is samre India doctor say ebia udia wo mawu awu atiesia busuam mo pese mo hwe akire na mo hu ba bia free ba ene o ka say kra no obi dia ye nkuda obi kra etie me wa wo abofra efijam yensam fijanan otime nsore no anante abofra ntime nkasa ene o ka say obi kra de akwawie ni sa da no dwuso krobo ba bia tifie doi da bia da woda no adwonso utime mfa afro no awuba obema no aye kete se pensere misro me na ye boyi sa bobo ya no eba sa na wankasa oyire anopa bia no asel tu se de constable wa hia no commander no mesre gonoria se Felix di otu ase kra sunsumu ade ben tumi bi ware sunsumu be se no da ni nyina India doctor na udi adanse promise and fail otu ase watonsa no montentan odi e wankasa watena se se kromo wa fa nyansa wi a wonyi udin da etu di watonsa no montentan ni nyina India frɛw o say love me alone oba ne be don kwa na be ma no watena nkwa ho oni me kasa yi ebia na wankasa wokra wokɔ usuro misra ho ye ntwa akokɔ ye ntwa odwan nko hu moja bia onye be sententa so kra ngufom ne mo bra wa bene hodi obehu ya twere konkron koran wo ho na afon de waka osom yensa ne nyina bom na odi didwuma ahina India doctor ewo ahina makokɔ ben 18 mu oboase ne kumase kwantempon so oye adwuma ya wada efiada na memene da mesro afrefa no afa India doctor 0240 55 3682 0240 553682 and 0208 297825 0208 297825 Food Lovers Special Fragrance Rice and Ojaso. The Biamika said Mubu Honoma Nyamo Nemo Mo papa no udia emfonoda. She said Kofi fie hɔ no ko why de. Atuna bi a mumfu bi okotoko ni fie hɔ no mrebi. Okase ebe no mo pene kra na so bra mo da ye ni mu bia no mo sa emo ne ye papa emo e papa bi enkra ni di okase yesu sa enkra bi akra be ne mpemo sei emo wo dwa so Food Lovers Special Fragrance Rice ukodwemu a oba sisansa no man kase feel it was a fefio eni jenko a emo bo esi won ma na etinsu ntimi mfanya nwamu ntimi mfanya jolo ntimi mfanya jisa wa ya rice water no kweti okra na asajene enye papa Food Lovers Special Fragrance Rice sisa onsano na feel Center for Research into Plant Medicine ma yanhwehwemu bi na ba wie ya no sese me no kasa de ensane nyina hencha ne de ashalomo bites enzawe no buate na otwa bia mu anum toso no atimi atibia di na anwasem ne salomo bites se de habama no branu tan akekesi ani na apetese so ferete pa ya dia somu edi ahini sa kamo onum bi esiesie obi tumi hu mo se nkosora se wa kama unya alobo tretot na de fufue bambala ubedi atafro wakasa onsa akwesi suhwemanim
susu yemen na ayare do to alomo so na asiesie me so no numbi ni nyina ne say abama no ebesiesie na afei chese wanka so agya tum say wonum nsabone alomo de panyi bia wanyini ni mfinhia no kwa ni mu bia de okron de otwe de osofo ni nyina omo da alomo so eti numbi na nkwa na nwa me so no numbi a unya mfinhia edunwotwe de amatua saa so no afafura on so matua no bi na mom umfafura nyame so asomdwem na nya alomo tot etwa ansan wadidi uyem kro no be wuntam no atimi atete umako umpewe na apede tuba no nsa alomo bites eno ano no numbi na eno ana ankoana se otwitwa tida obaye we mo hwe na fu no asa hyehye se tokotoko eze preko no ofu acha kwasi me ba wo se menka wallahi hu asem wo se menka wallahi hu asem na so be ka wallahi hu asem ye really feel obaye abi wona am tabasa This is a deep kono wa mo tumi so go bi otumi karo ayese sanu yesan agwaze mumbi ani enu onuanum ko school ba ko ani echi soso na ba ko so ti ati oba do ope ne na ni echi so na ni echi no ani si abeyeyi abeyeyi jesa ni echi owe enti ya usafo se ya tete so ya de aba Franco Trading Enterprise here can show. Ni bibia wotona na so bia watete so. Free September 1st ya kwa ebeti ne woda so tete so. iPhones, Samsung, Nokia, smart TVs, free 32 inches close to 55 inches in our tete so. Corner ko tobi. Mobile phones and accessories ni nyina wo dia ba. Ewo Franco Trading Enterprise. Franco Simen can show. Say a bano say Antonio ma papa dia wono na akofa dia ba say what chese what create Franco Trading app ubenya no Google Play Store ho nyina ebuso ana say open na so ya Kumase de dikan wo ben ejaba jewelry ne nche ho no ma Kumase Challenge Bookshop YFM nche ho a de to so biensa ewo edum Old Mecom enai Kumase ya opposite Prudential Plaza ono erben boss FM nchewa de tosunum wona kufo clinic de nhwe animu ensia new kejetia ohonom Franco Trading Enterprise wona da roma kofa niema papa television mobile phones and accessories na tete hu e de ama phone timisrew kona so kokopebi Franco Trading Enterprise ni telephone number 0246 422 338 0246 422 338 na Franco Trading Enterprise was still phone papa fie na wasu wuremu anu asha mask no kama na covid no wabo ho ban Hakiba Travel and Tour Services and yedru misrawo se obetu kwan na wanka so agya atu se wakwantuo no so senior Zambia anim wakoduru adwuma samso bibia de na kwam Hakiba Travel and Tour Services and American for the amount air ticketing booking reservation awodo nyina me so wakwantuo nsam me kan dia no magade o travel insurance nya odo ho ba mo Hakiba Travel and Tour Services ho akwankyere afutuo se de wankasa ka obebo nyina misra e obu ono ne agent bi deal in office kra wonim misra ofre Hakiba for de obeka ne say bra office omude omunu ndili sika sembia wo fon so na sendie sei da bia ne eto anansem etimeses wakwantu nsem nyada Hakiba Travel and Tour Services ebia peso tukwa akoma be so Canada, US, UK, Switzerland, Denmark, Japan, Slovenia, Slovakia ana wanka so man be na pesa okoso misra kohwe Hakiba Travel and Tour Services o machira kwan kuma se fine na be hu omu Central Mosque First gate one aswase afrefra no afra Hakiba Travel and Tour Services opening for 0244 219 836 0244 219 836 we yan sabia idea badwaso na wo hia sansan se onombi won kan hwe awurade empanyifo hye ne fe na se de ya no kura no hu na akodo so betwa bi we smell of chocolate smell of chocolate na no na nkrofo bi ba fie na omutwe ne cars ye na me de til bo kakrago mke brade ensa ne kama ensa ne mu ode na ominum na ese puhu ode awurade din konom sa awurade de cho bible
Yesu chirinsa. On chirinsa. Minimsa. O cretinsa de my business. Short ya graso. Come up. No pot say why am kanti cry chakra. Chakra yam yo ya obokakra. Yeah, chakra. O chakra yam we am come up. Okay. The beer come on. Smell of chocolate and one year come from a say chocolate the idea the chocolate na fra. And na onum so num be hwam. Be hwam e mon we nya ofiri. Onum abo say e pa ya sikakra na oba no ma o de ya try hade. Okay. Oba no ntim ye de. No mu meche bi. Was it so? Omo de cherasa. There etonum. Omo te om de baba. Si etonum. Ye to ade. Ye to ba om de baba. Ono pe de che no baba. Enti bi se ukodwamu a ba bia drinking bar papa bia no. Also pe Smirnoff chocolate. 25 Ghana cedis per bottle. Nurumbi. We a Ghanaian spirit chocolate flavor. Che say if you are seeing na agi atome number we are number 1 vodka. Awucha e ma koma no hohoro chocolate cocoa ya nya dia enti pebi na no na won kasa so jiwani e wo fie Angel Dominion International Church na samre ya dru Prophet Joseph Mensah wona da no misraw wona de bible da agno so no krebia wasemu bia na atodwa eti mesre e bia wutie me owu bi mpofrimu wu bi atiesie abusuanim mu hu ne ye ba mokwa enko bekum konifa no krebia won bia na de dwa misraw e bia na okra no yade no de chinchina bre sa yesunsumu yade se ye honamani ni nyina hu okwa bible no enko bekum konifa se yesunsumu a ne aka akire obi kura betu kwan me so visa no nya bible no be ka akire e na wutie me wo de no kra no kamia sa ware a wo be kɔ no ebetim ebegu ni nyina atwere no be kire wo be man wo dada o pe na adwam keke de bia do hia be ma menkan hwe ansa na ma wow om do ada ne nsafu se be man se o pa akɔ dagno so na ehwemu na bisa sa ampampa o ba na ware Bible no bekire wo na mum utie mu so de no kamia so ni nipa nu adom obi ehu ana ne buafu mesra wo uhian oyo bia to di Psalm 23 emnamonya favor obi hu wa onya papa bia na wankase wanya do bi di ama wo na afi kra no obi so de kamia so oni ahobambo entontom kra sebi mprabiasa osina beti na de yade akwa ankra beto ne so mesra wo unya Psalm 91 ebebo ho ban so nkokra by first small boy wa he do sebi kwa kwa shada kem na mum unya Psalm 91 and the Sasra, Mr. Bay for classroom, 85, and a prophet Joseph Mensah, you're the Angels Dominion International Church, Anu Enkosia, Mr. Kumasi Animal, at Timatimbola Junction, Mr. Ho, a Dadwada, and a Bnadebia, Yakacha Musena, or Tuemu, or Tuka, Miss Robert Dra, Frano. Na ko na nan so no no ntime mu aw sanso na enkrama samai Stadium Junction misraw countryside ho na odidi djuma ya wada bia na nkokko Trado Salvation School Dominion City misraw eno so da kwasi da bia Prophet Joseph Mensah odidi djuma ya frefre on numbers ni 0554 477959 0554 477959 na watimi enya Prophet Joseph Mensah na woneno abo enkomo Alomo Bitters your number 1 authentic African herbal bitters no wunya bia abusuafo eye kama pa Alomo die no an nkoso kan no wonom bia wonya bone osofo kra timi die communion na sofo bia yese wono no die se wota atwabu fi to ne man busa na wode moje ode ayi ne hye no atre no de abu mbusira so emojadru doctor to ono ansa na wadidi nti omo ye party ofie ho no ye to nkora din papa na nkofa amba na ne ban kotambre no ze da mojadru no anu mi na wadidi ana papa no bana ni chakra ne be bia o to da na mojadru ono ansa na wadidi da bia se na ya Alomo Bitters anu ono no enti bi so ya pebi na no no bi Alomo Bitters your number 1 authentic African herbal bitters no unya mfieru ngotwe a mannum bi eno ano no wawie una akro no na di kwakwa mu ni yedu na ya bia suo kwabrasu ye komfo ye bia gi asala na ya bi si musa ya bodua wofu ahye nana water no nana water both ye bodua both wofurusu ntintin both green bia be sa apoto bibra bia wofurusu unate na atata na take ni na kwa ehia na wani na het za de huto nana ya bi si brane nane
ono kwansu die bia bo bia 100 kra ya bi nsuo no ba akopɛ universal water ya di dane dua bia na ne ya bi si odwuma sɛm nkrata sɛ waware sɛm no me bi ne aka to so abusua ne niam bi wo ma edi munya mommrai na moma kanche asuo obɛma wakoto na enu achi bia opesika da bia nipa kono akana na boane nye sika onye sika duro ne mu oboawo ama odwuma wo don sabeka bia na akoso na afenia ma kama e dia ma na ya bi wa agona saman obafuka okay o Dr. Mensa na sekejetia na ofri konongo na eba sigyeso oso ko agona asaman na ya bi ebie hotel kakraka Queen's Palace ubinya ba biata ama ho ato na wo say menka nchew say ukwada bia no momra anopa no nsia kusi anwumre no nsia otenase na wapoa mo ne number is 0243134535 0243134535 na ya bi say wo abrochi so an WhatsApp number no nekura de asem WhatsApp ne Facebook ina to no asem 0557667510 0557667510 nemu me ka kire wow na uko WhatsApp wo ntimi nya hwe wo phone nya hwe uko Facebook na Facebook to nya udata say problem bia ka phone men say phone wo how kesia na ba bia betumi ahwe bi sesia no YouTube and the Insure TV live yes uko YouTube dia betumi Insure TV no live program nyina obetwe live na say phone yenu no ha ma me ne ba say akoy fight in TV mu yɛ mpaebɔ maame yɛne asɔre ma nyinaa yɛ mpaebɔ mbirenu mankama no mu asɛm asɛ deɛ sɔfo no bɛwura me hwie anɔpa nonum bɛwo me fa saa sɛ ka mu asɛm wɔbɛwo me fa saa me hwie ɛma ɔbaayɛ no na mefra me kurabra nti wɔberɛ ɔboɔ me ama no fa yɛ a mede fraeɛ no bɔɔ no no yɛ me kɔyɛ kesi apolisifoɔ se fraeɛ na mede bɔɔ no no ayɛ fight and fight nti yɛkye no ɔnyɛ yie dia nkwanta police hwanyini say I fight and fight and the one am catch and say ai wa na no nyina fa yi aja ase dia me kwa kan wa say me de fra ya abo no ne dia fight and fight dia nkwanta police hwanyini ne kan aja na me kan di eno wa say asem no I fight and fight ye fa yem fa nkɔ ba bia fight and fight enam se mate se na menim say no mbe ya asom na nka so no twitwa na se kan e wo fie ho na I fight and fight ena aja wa me hwesa sa na tie dia me nkɔbɔ krata ameto asem no so ena me kɔbɔ krata abeto se me na de ma asem ba e ma ja manaka e ma asofo no ba ho be ya asɔre e be da nyame ase se na asem a wɔyɛ no wadi bi enti se kura me timu no papa minke obi ade obi me di mi fie me sure obi ba sa me soma no kura me ye bayifo enti akola ne nko fight and fight nko so abakofi na yenchia tie fo ne ahwefo na memra ye maami ne be yasemi so no kure ni nyame ne hwe abakofi utiwe obia hu nanim a wa adwuma ade susu akwasi bo afotie wo sesofo pa nanim dua na make wo sesofo na je wo yi osedunsini o ma me kwaso achicha meso fesua go fase ma asem ni fie meso so e go kan ogoro se wasa konfo me kan dia be wie se ye ma me o me die ova ko fi me kan no kra ko heaven me ko communion to asem ba manim sai assemblyman am sai wo hene me di no kra akọ heaven ma me no kra wo me se wo da hwe nanim di me be kan se nanim dua se de wasi akeka wo de pencil na to na ni atwu de hwe nanim di na kotokoso obi di adwo na obi kuto adwo achi ntesa anka meka se ma me nanim dua ne de ne ba ne di susu no me de se me ma ke nanim dua no se wo beifo a no nye beifo a me ma ne 70-30 to a pass it truly no I will not hide the truth obi ti ma me no e bia ne ba ne so hwe nanim a se bi wo se beifo ni ntina wo bo ne bayi a wo wiye no no so ma bo ne bayi bi biso wo wiye makane mienu ma me so beifo so ajai na bayi de ga na bayi de nya de pa anya de pa broni na beifo na nkasa de ne bayi keka na sei ka play dudu ankoma ye no kan kwa ga na ha na me dia me kan na bisa se asetu e ya mpasa asetu abusuani mu a sabi ne yemu ade ya kyekere mpa ene
maame ɔyɛ prime suspect sampa sɛ kofi ewui ya akora yi kyerɛ mu a wɔde na bɔ atenaseɛ ɛwɔ ne bɛyie no mu yɛnkɔ hwɛ kwan a kofi fa so wuyɛ na ne wuo no sɛ bɛyie ho bɔ mu a maame ɔyɛ prime suspect so ni ya kanu na me no kasa yi me nya bayifo na me nua no ɔwe nsa bayifo beku a jesu ɔde fa bibi so yɛtumi tɔ nsa wiɛ ma wo ne de grawa su yam mutumi tɔ nsa wiɛ ma wo oh dia bayifo kɔnsanya bayifo na de ma no ɔno nsa na dia amene nyina wo hu otumi ka petese ne yɔ se we dia amene that's why no man yamu certificate etumi dia me kanam dia wiɛ ne sɛ maame wo bayifo agyae na yɛhwɛ o ya na ebi mu anhwehwɛ o ma so sɛ ɔno obi betumi atwempram betena bɛ afi mo nko da na mo abusuafo kotwa hia na adanse aba mu no afi na na mo ntem enwo mo hwɛ saa de no ababa ne kasa no kan akɔwie sɛ because we na yɛ wa fa ne serious on de oba aware enti honhom no ane abrante ne di o na mom san kampra no mo twɔ se bebre mo bɛbɔ ne kɔ mbɛbɔ kɔ saa hwe nto mo wo dia wa fa ne serious hweye ora na mo awada bia ɔka ɔse sɛ ɔhwɛ na no ɔba to no ɛbɛifo ɔba bi kwatena ti sɛ ɔhwɛ ɔde nkɔ betwa so mera sin kɔ so ababa obi ba adwuma ha ɔno ɔse sɛ ɔdɔwa na wa ma wo no akɔtɛ nkyɛn no awe alala nguanum ne mom sɛ wɔnɔwa no amana ba nanum obewie na afi wakasa hu sɛ obema ho hehew Mr. Boafo asemo yasika kre bai da bia etisem kwa ya tempa na on sɛ no credit ye maame ne baitiwe akra ya otu abaya ya otiwe on sɛ beta ka ne mabu on ma me nche da me jisusu ni ba nye bibia no bisusu nsɛm kɔn utia akra ne nsɛm a wɔka na nsɛm wo mu na sɛ okra yɛkɔfa ofiri baabi a ofiri ba ka ne dabi ti yɛkɔfa ofiri baabi a ofiri ba ka ne atema bɛka kra me agi udi dodo sɛ utu bayi metimetu kwasi buafo obe wa ma bayifo yatu wa betu bayi etu so mo tem mo de mo agra me tutu tom ko mo apam on ko ti amen mentim nyamia on ko be utie eno anu ni nyina cheche de mampam abusu akro ayifo mo nyina sa ayifo kankro na to na on asem na yeta ho no ababa wei tie nsɛmfo a ɔbobɔ so de dikan wɔse ne bɛyɛ ɔda hɔ yi woka ho no wayɛ ne saa ɔntumi nante yɛ bɛsi ne ɔnante nyɛ wi baako no bɛma no ɔno ɔntumi nante enti yɛbɛyi ne no so aka waba odi aka ho sɛ woka ho bi 2 ababa bi wɔ fie ɔnwo woka ho bi 3 wunia bɛma bi firi mu wode ne kɔbɔ atraseɛ waka saa nsɛm wei nyinaa de ato so nti nsɛm a ɔka nyinaa mu ba kora nyɛ no kora na fine nti ɔyare na dwene mu ana hwɛ because ɔma busua wo hwɛ nsɛm ahodo a ɛkɔ mu a ma hwɛ a sɛ bɛma kora ma ware o because ayi hu me bɛbɔma ware amma kɔwa ma bɛba nante ɔmo kyekyɛ bɛyie ne sɛ deɛ yɛ kyekyɛ football communion obi abɛgye bi adi o maame ɔkɔɛ no ɔno yɛ bia na ɔkɔ na ɔpaase bi ma wo ɛna nso kora de wonya nkɔɛ na wapaase bi ama aba na wapaase bi ama ɔba wo nana no ma ne bi na ɔso asan ma ne bi maame oyɛ ama odi wo ka bi enye maame producer wadaroma ka wo do mu pie kakra ma ya maame unim bibi unsa wo kan wasem no bi anka bi ɛna nya ne wo pɛ ɛne ɛbɛka mpani sɛ aboa pɛtɛ ɔno onyaaya ankoɛ na ankwase hene ɛso nkra bia mu nsɛm de pɛtɛ didi sum na so kɔda dua nkom timisrɛ wa nya ne wo pɛ na abenya maame de unua na chi wa ana on kasa bi ta twaso kasa on kasa bi on ma hwi a efie no kura no bɛma ba mu awade a obesuro because said ye cheche baye we gin de kakra na we agi kakra na we agi kakra onu awu obi nso ampampa wote ye fono no yatum mo nyina mu di adan sa ampa onwo ye wawo onwo ye
unim dia wakora ne ka sɛ mo dia yɛ nneɛma nti me dia we no me sɛbe untimi hwɛ kuru ni ne timi hwɛ n'anim ma mo die sɛbe sɛ de ra na wo kan no se abo bi wo hɔ na no yɛ fia na wo bɔhwere ma ahwea no aso nim bɔ na no sɛ obi ɔbɔhwere ma pa na so na obi ta akyira wɔ no na ɛbɔ ma no na no ahwea ebia wo hwɛ maame a wɔtie ya sɛ de no wato n'ani akyira ɛte film mu abaifo wato n'ani akyira round ɛte sɛ sinima abaifo nke ebia ɔba ha mmere bi wura fi na wato yɛ ne sin sɛ bia na wato deɛ ɛte yɛhwɛ film a abaifo tɛ dɔm tututu mu ani akyi no ɛno bia na maame to no deɛ na ababa do to no wa de kyei wa yɛ ko sɛ obi an ne deɛ sɛ do bi deɛ bɛ we bayi mu speak English nti me deɛ mɛka kyerɛ mo maame mo bɛpɛ biribi ayɛ afa ho a mo mpɛ sakra mu fusu sɛ yare na ɔyare na mo tratena ho ani afi na ɔbɛka ne kɛseɛ sɛ nso sɛ bayi ampa ne ampa na yɛ kan ɛkɔ so a because me da me ga na ojira me hu ne hawo na me anim nie me hu problem bi e wo no ho ye beka se na dwem ka no a wo de kika sa na wakɔhwɛ fim onya akwada ana wo de kika sa nsɛm we se no ene yenya ɔma mhwɛm ne yenya ba akokora wa ha na binim se ɛbɛkɔ akɔhwɛ mahu ba bia no korenda we kura opɛ kura yi nyina yɛ nkɔfa papa bi obrafo ɔba ati ɔbɛtutu so ha ɛbɛifo no kenkran ene ma me otu oje wodi a on akora yo tuwe on so agibia obi a hu ne chefa because anya sa kwa me omabusua ne de bedin say obi bekoma ware me da se akwasi eduru ba bi on huhum sem say wa hwe na akogya bekuma na nifa wadi fo ebi nso akwada no yale ba ebia me mani a me de hwe akwala no abaiwa no wo yale okay yade on ho okay se wo hwe nani mu a utim se onyemu a oyale sa akura no onyemu a oyale kakra mazo na we kuma se bro no bi o se nya kura de nyame na o tin ko so o se ne yese o oyale so se konfo ka se pa ka ko mo ajai ye tisi me se konfo ase se no na ababa wana sama kan ye no na mintimi hu tape am boy no minim se tape ne eba be dia dance se ma mena jatum so ebaifo but it tape no be na chese wajitum wase nim gwase wu gu mininti anim gwase wu gu me amade omididi onya odidi oma mbidie no wajja me hwe no ana se ehwidi akire na enye hwemu ne ehu di asi ada kesa ma me baifo o ba no ba na ntia a kesa obusa ne baifo ana obi ofie na so nwa obi e baifo ana obi ko wu a obi e baifo ana ana esa mo nkwa asori mo nkan bible mo aso na mo kwa aso na mo kan bible sanya onyango poni mo nyamba jaji nti bibi atibisi o wi ase bai yare ho yale power obu ene ye betima wona ba wiase ne nye ba yie ne nye sebi yesi bi ensuo ba yare bi no timi nante enu bi na asama do sumu timi hwe no oda ho ozo da no akwana o wi form ti sebi a wo bi sa wo sa abreche ye makwan ama nkuku nipa no ye seda mani pa hwe no hwe ne ka ebi na ntia nya fe ontimi na ntentem engodi sofu na chi sofu na okaka sa asem no de man na sofu na ama sofu na ama aw kacha we enipa we yare aw ana wona baye no ode aye no wa ma bi sedipa no entimi na ntia ebedu ebetuma na ntia so obi timi nwa legacy agina wodi da to ka kwam ana wagina wodi da to ka kwam na ka enam so ana ma bi yemi fa ne crazy krobodu sei na ware no ne fa ne mereku amwa amekom ona si fie ema mafo ba hwe fie oba wiase wa woda anu ti bayifo anaje na wodi de to ka kwam ama ka enyam efasoma ne nyam na
Krobodu say ye kan ono ye pani pa obi a wanyini bia na ne afi bia wonim amekum a wonim maame efa ne meraku amoa no asem no no ije bayfo na ye ne sare na de bida wan woda iti to wanwa ana ye na ebibi mama na dwene wanwa obi na yewo obon mo abrochi wanwoda owu ade oyere we no da makraman ntuma ne den bokuri parana anyi ye me wonu mu a ye tusu fase bayu we bayfo won ma de ma baye mami wodi mami ye titepu no minim se obegya tum se mami energy tum se we bayfo na me bayfo na beti metu no kwa de ana me kire onyansa but tepu tie mami na ntime anyantu bo se anbo se wu gu mininti ye ko ba bi ngwahwe ba ma no ware no oyari etibe mani yari nti ukuru yari nti the freeness isuru be kan sisi no oyari nti moto yari ndi amano eti mos agugu umame ani mu ase samampom so kodros woni wu a obusu asa eti umame do ba wi ase no ugu nani mu ase be mani nti ubetima ka che se o boy your former boyfriend or former husband but we think ka che se o former mother Ujimika. It was bad as someone walking canoe. Ye jenny mienu. And they saw sofuna or didn't walk to say, one that walk up Casabisan and no say, and a free bush yamun, a free way what you got to south of Funo and the ancient ye. Na Sabi Kusabi Nyato. Controfico ye prince, your born prince. It is often out when you got to the swan. Even ye, but it was some of Becano, more than a year, Ubukuma, Mary, and the Mishaibo social media, very away. So, Obanti, you quit or Chateau of Fonso. Was to whom say what you be, I love you. Okofa, I want my tea, or Beman Timakun. When ye, Hono, Chano, Kofa, drink on the bread one. So, what the poison? Look, I'm not a crew. Oh no, ono no dey no dey back on man na kuro so no me. Onu go ne yemu yie no. Ana betra ne kuni che na okrokro no. Ema ebi di awu a sabi yehwe agem nya de sokor reverse. Akwani no me yie no. Ana betra to di nko no so. Ni nia ba pa wo pena sem a o dono pa wo na komem. O yare se ni se bi ja ewu bi banjama why disturb. Okoyi ayi ni ba na koyi WhatsApp no koyi ba ya se ni nia ba no. Afena get because ye ko hospital ncham ye ko hospital kan ye ko hospital ono se ko njo ye ye ko afena ko na bu ahwetim okunu wanya botanya ahwemu eti maami nga yi die ye o kan odi guni maami ani masi enye kefu mirase ya ban bi wa wo se me ko bi man ka bi Mary owo I Ostra said Jonathan mama na jo I unu say eno na ye onabo alankoje chamati birthday eti mame I wish no sare de menya de amehunu menya politician ma entia nana mo air filling station ra maxima mama na jo ana mi nua be ma nana bi okay bokrum nana bodi mama na jo why nana ajima bedudu ya enso yokunsu hene asida Fabanomi, baby, I will be a large badudia. Dennis, mommy. Dennis, why the papa? Dennis, see. Stop a penalty why your mom was here. But I said, that man's waiting, Rebecca. Or says he do not feel no way or be quiet. Or says he Unia Masabe ball and guard me to you. Now, Machia, me papa, and Ja Amadou, Santoy Flint Station, manager on La Pusada Royal Hotel, the DNB open chrono. Mamma, yes, also will be bika. If I try them all can Ben Casafidi, mamma. Nana, I me team so wayale. She said, me your mamma, the car for baby, I know one. Or quiet, no more ball record in a war. A bear man, a friend of a Simensa. One was this year, Sammy Cassay. Was say, me crana me come home. And Nana Yana so me bail no hay. Also, Nema. Eka ho ni kunu ka ho ya je se busiane de wat obubu ye nyina din se nyina ba ifo nya faso ya sisi ane da ho se ye nyina ba ifo nya sa kuru ni so ya wo na mokra na ye hwe ha etimitimu se me nana
enkoye ma no eti no okaka saa no ma no enkoye kwara bi so se ne ba na o se ne ma etwi no moja no o se saa na me no me nkotie saa tape no record no o se me na me twa kwara no moja eti kwa ma me di ache titu kwa ma me ba o so nka ho ase ko se me nka ho saa tape na na ye pa bo no ewo akwase mensa ho nya akwase e fra na akwase mensa wo no yada se maame yada se na mum enya dani a no kra e wo mu nyina ebetumi ada adi yakwa homa no so na yema ya George for so embrem bi 03220 83581 03220 83582 03220 8583 03220 83584 na onso odo adwenkyira ba hello obi yajo Adwe. Ojo na esa obi abepo asem. Mezo penyi Reverend Dr. Martin Kokufojo Jr. Hone le yere Mrs. Monica Fojo umso mo che wana jo. Yo wa pizza. Ubegyina che. Nana takramo ahenyengo. Mo me di nfi aduanum baako aka umfi ho ase. Ene asa jisi yakoyam so ba ansa na matimi amene. Ene esa obeputari a. NSEM. Ya kuponto no boa sinchira onya bijo woni na you make him for next time. With the solution where the report a crack, with the meaning na clam and also a crack. We are going to be the bon one. Not the Yakan idea swallow. The available of his myself. What pizza yadasipi? Hello. Hello, good evening. Major Swabra, Uding and baby Akasa free. Medin the Poku entry to the from Katule. Medward man council captain. Where's Yakon eat you? Kaka meka se me bom abaso energy ma fa mo di ma Ghana man ne asant man eni de obia di na asa me ba ha mutumi siesie eboa omanfo ne de nyame hira mo pa nhira fm ma ya de o Ghana ha me da ma se yo yeso yeda mo asepa nyame enhira asemwe no ye tu ye nan esiso ye bekọ ne akohwem na no krepa ewo mu se abaywa na yade ana no kre se ne maame sebe odre bru na edni nyina abro hello pacho dini baby akasa free yes sir kwa mi claim akasa free pa mi etio yo ko onshia mo ne ezwa pa na after you Ghana you problem na the hospital in the Sobi Ali depletion, you or Katani and Fancy, a depression case, and I will do this every time. Yo, Yadasipi, Kwame, hello. On me up, Kofi Juman Kwana. Aguna, Frafra Lai, Aquasi, Frafra for you, I don't want to eat you. Yamitum from what? Ami. Me paso yesa jama so esebie yaso o shekaba wase wase konfo ayo hey dile ya me de jama so manyawo tata de anopa dia me de mo no wase konfo tase o bi dum ya fo biduba no ko semmi e da wase so aba wate me instant kanyame so wasan aba me first back Mr. Boo aguna Wasum kacho se uba se ko kufiasia pramen ne okano on fil patrone nyama mawati NSEM. Yeda sipi hello Kofi Juma ANKOANA Minu ya udini baby akasa free Mpacho mi diani Joel ahena makoko benem Joel yetio nyame enshram na juma pa mobo kra me kan se the bit my dad dinka mama prophet enhwehwem na no kwenda education asema da very asankese pa mere ka me fan senka yale de enso se be atifo ne obi abehunu no kwena dad dinti mama prophet enhwehwem na me nshira mo kopijuma nyame enhira wo so pa yeda so afre hello Emos minsa Papa ina du juma Papa said ya kama mi jemfu anko fa be ko ko Papa was a jumedi in the teacher in the way I was working on Toronto and somehow Namidi mestre abusia sa asam kese abutom se ka frache abe sema be semno mumunya botre na se na be ya hwehwe mu be wie the end of the day no pension have some they would be down ma what chate wonya na kore no se be ya be
nkata ta ba den kam bebe Yeah, that's CP Amos Benson Yamisha. Hello. Hello, Opakofi? Yes, sir. Okoya, what's the aba? What the baton? Who did Cobri Kadigidi? Midiani Salusi, Kutinam Duedu. Yet you. Tony Ogazi. Opa. Yet you, Minia. Miniabano. And the match was a common head at Dinka Cabane. It's any easy said, the year, no, Mammy will be. So, into Monsa Dinka Cabane, Medasi. Yeah, that's Papa Tony Ogazi, Yami, Enchila, Chia, Coach Dr. Mensa. Hello. Hello. Patrodini, baby, I can say free. Hey, also for Abraham, I don't pass you. Hey, also for me, one catch it. In a jar, so go on, cram you. May go, baby, I'm away. May go, baby, I'm to tell Quanche. Hey, na mpomu te san yo. Empop de nkrantie ne akusi nkwame honam bogo. The radias you enjira pa. Onjira onzofo. We dey mete won ka cha media dey make ar so nyagubo sha no mu ahode na umfanye israel ma no maye. Da wase am da ase. Yes, we da ase papa so for Abraham. Adase dumpo ase. Hello. Hello, GYIMAH ANKOANA. Yes, sir. Udini baby akase free. The gate my PS make am keje fast and to. Hey, papa pia na ho ye de. Na me ado na ho nje. Hwabidi ho ye. Hwabidi ho achi apa so ho ye. Yo etio. Na me sha na ejuma pa. Welcome to Insurance FM. Thank you. Na me sha. Na kakra me kan say obago video akwa ka ya si bo mo chiche fisio mbo ka so den chema wu anya den. Eni na chini. Ndimi de kakra me kan say ya ma me no. Sabi bi wo a wonka. And I could say, and then the crown order to my mother because Baba said, do a genuine and unquiet. I will assassin so. The Kakra mechanic said, more Abba said, and in Bibia, Ama Bibia, adjustment, Abba, of a Govina Missa, Trabidin, a good in the Misramo. Yeah, that's Papa. Hello. Hello. Yajo, Udini Baby Acasafri. Jabu Sapani, Baku Papa, come for the Papa. Mejo so abrow. My money so. Mo. Na aka kan say shade good one samba. One we say the other it's that the say that for was sabbat. I do wa. But one what? That's Papa, Nyamisha pa. Hello. Oh, hey, Pato. Oh, Pato. Pato michingon no way michingon. Oh, so my God, eh ma, o that me too. Ova, also go my man and dear cry. Or you did not to mammy. Oh, pa, that about the bro. Mati. You really are my better. And if I start, of all that, my better. Miss Screenshot or if it is a new. This is all banana and Yajipa, Pastor Rima or US. It is a you know what you want in the shop of a day. I can't present the cake and say, said the one can't say, you two and eight so. They are called to so more to crave woman. Give me a kid, I don't need a you be fair no, and in Nigeria. Yen change, Ishira by a big of one, Yamam one, which man and a big of four. You say that you don't crave, but one was at one banner. And hope on your dance. And what did you say? Oh, Tanawa, for me, that should be a more media commercial. Was waiting on Beijing. I'm in any. Very fine. Over. Pato. Over. Mr. Empire be why I need to tell I couldn't tell me fraps. I could tell you, man, to look pretty perhaps if him. How they walk actually. You know, that be here. I that be on one Yamin so uninam. Now from Mubana Muku, yes, we did Muku, you know, Mam Chon Quay, Ya Muku and you couldn't tackle. Yet you did none of the Genema. Which you obey. They are, you know, manager, obey. Me da se papa me ma me Vic on a bishop or more landing. Ma Vic adumri enchianko mamo. Hello. Hello, brother V. Hey, ayikunu. Kwam kwati Mr. Norway. Na me find this asma planet me do me gidi o. Me gidi papa o se so be kaya o ma America san.
Ubu say for na no fun. Asero onyare. I'm telling you, onyare. But the before the obi cause ya. O ma ka obi e pa no no, akwa onyare o. Obi e busu mo fun. Okay, nti e no pa na connect. Nti ma me no kan kle. Be ye ni bi so because ubu say ma me no. No, ubu say ma me no fun. O so mo o ka na ma me ni ya. O ka ya ma me no pa na ya. Well, I don't know if you o say na o kwa no da o sa da bisi. Okay, I say. Nti ba me no o ni o me to ba da for France. E na pa ni de ya so that. Yeah, that's papa so afre. Hello. Hello. Pacho dini baby akasa free. Ami Pacho Kofi, you feel Mr. Sewa? Me ka free Berlin, Germany. Hey, me dey about Sewa, am pa for brakatu. Kofi, me mo akwa ma. Me chia ba jafo nyina ba tena se o, ye de nyame ase. Kofi, eni e we de me twa ma wakwa ba why? Mati sister. Ye de nyame ase, me baba. Yo ya no achia dance hima mami, one ni kru. Yo, me chia mu nyina. Me chia kwasi buafo, ya jama so. Me chia mu nyina why? Okay. Yo, era se pa sister Sewa e ka se free Berlin ono na e friend. Hello. Ofa. Ya jo. Alaga. Yeti obinia. Ofa le se die. Mesim tum question sab. Afanya na. A multimedia for the surprise in Kwano mo yo. Ofa die. Ko be mi mesim ti ofanka. Fa ko pon show bi. Ina mi yejuma. Alaji, me da papa nyame nshira. Hello. Kobi? Ya jo. Kobi maju. Hey. You no for one here champion. Jama se je. Wa nunwi. Biu ma Kobi jima. Oba etio. Kobi mamema Philomena ni mame ahenkai yako awado ato. Ahenkai ni mame wasi ni mami mamunya ya kwa na wacho dambuku wa hine ni wate yo fasi akole yin sama o kami da hudi da miti kofi enki de ba ge pa na mami wati ma ye ni banyan tinka ni ba ready so be guli mami ni mas ade ne ha hani akola no abayo na ano eno di mami number say mami na di manu nti mumu ni so we enye se bi o ti munku no o ti ma me no meboa ni ya bi ni firi ho na ni kun ne ba no ho nto no so ne ho nto no ma mi me nyina na no funfun ye se ye ma mi nko twegu fam na da wo ma on ka mu lokure na mu nyamo ye be se mu mi enu nya ya wa se aha mi che mi ye ko Canada Toronto baba ya da se ke eduka so vi papa fi so am border kese no odi ni djuma ke me ba me chia wai. Hello. For Kofi. Hello. Ayekao. Kofi Dankati video you know. You for a producer. Hello. Hello. Yes sir. Kofi. Hey, of you. Hey, whoa. Oh, do I know about your yeah, that's it. I can't say. My meaning of the seminar, a yard in and yard from that was so be and I think ye echo. Sad as a mamma, a bonnet. It's your best more canon. A semi more shoe. You assume and a quick beer. Let's say a mamma, a 18 venue, said the about let's say, you not true to aquatrade, not assume so of a coffee. Yamen come, them about like yeah, that's a part of our hello. Hello, good evening. Major so dini baby akasa freminia. Over coffee, Marika Batubi, Namin say a wa, meaning said Nematon cat, issue at all hunting over coffee, Memo Aquaba. That's new man can say Japan. Oh, Metun Cadia, and my father, my crack, I was ever give.
informate de bia say da it is a face na Matias. Meda say Nyankopon enhyira ha ene breba kwa me do fradwuma ni nyina si maame sesei yebubu nna no ne akosie ne se yebekọ akohwim wo a wo mprenso ka wo a wo prenso so ka mientie me na me prenso onso maame onso so ono so prenso dia onso me pa chew ye kwa ne ebepie mu bia mo begye adi oda so gira ne ogira no a o beifo tiana ju bewe die ahoto na me po tina me de bedam no senya ahoto na me panka me fa medam sese die ne hawo me ba cho si de ne ha de ha me ana me da betu dwan samo mo amen ebza baye no o de sa dodo frida on kai sa nti ukunu so wo wo abusia wo na abusia mo nkai ndia won kai etu ma me betu record ne ba ye no record ne ba ye na wo boy no free wo si an fie ene e ton ukunu abaya edi ma adusia ha kan ekrobati kan papa kan ko na ukunu ma boni nyina de wo abusia asem na American asem na me betra na American asem na me betra na American me kan say ni ebe hu obi etiri mo so maame na ye nipa mo asem ni ye ka mo se de mu buofu na asem na American na me ma gwa ntwa so ni yenko hwim e bu fu ni kura na American me odi na fagi ba ye odi papa ko sinu ka ho odi me ka o mu ba ho mu baba recording na kwasi mensa no na bon recording me asem me ka ye na eti kwa kwasi mensa etimi sama eti tim ko sama kwasi ko na kwasi mensa kwasi kun tim ko sama kwasi mensa me pa chaw odi ne ma ka ho ne ma nyina o odi me be ne ma nyina ka ho wasi ma abana ka ho kofi na ma bibi di na chi kofi na ma bibi di na chi na leta ka ho na ba ka twa ka ho me ka ho je se nso bebre aden na je se nipa abusia ma ko de nyina abefu je se ko mo yeso bi ate na so o je bi e mimi abefu mfiti ko tie ba so ada obi madam enye de ahun me ba ha mo si ade amenu na ma me ba na ma na madani o me ba ya wadanu ma se me ba ya o ma mi nu o ka to frɛ adwa kwa ko ira adwa ka tense ukunu ma mi ya befo ukunu ofa ya befo wan kan za adi mi wo ya adi a no ahwe ni ye papa mu ma mi ma bushia ni ma sese na mi si do ka bia ya so ya fufu obi ana ma ti ma trust mi so ono so awu mi na titi na wu ono adi na mi ya wo me fa fi nya wo na mi ya wo wo ya ya na wo sha ya na mi ya wo wo ba ye no bo ni ayi ko ba ye wu school a wo tiri mu na ya fa no wo yi go school ba ba ko aso so ba ka to no na mi ya di ko se yi pa na no me wo ba na ma metana maame yada mo ase sese de komi awon wono apai wajam awon wono apai wajam atiefo aha maame minu aba mpacho eyewai atiefo aha na brema kwae ama na wiase musem dwumade de bremu ye de nyina si nyame pa okire bra wukuo ye beto ansemi so na fei yebua adano yebehu ne obayifo na onya bayifo na oyade na onya de ne obi aka e bia na dwenkyere ne obi asusu ye bia ni susu ye nemom ebra edi anim no yebehwe na fei bibia atumi atona kwam yada mo nyina mo ase se mo tie wiase mu nsem sabrei ye kwei de nyame pochina no nso pepepe ne asa trase na yede ne aka no ebremu wote agya manso nka akwasi buafo wote ne nka sada na wote nkoso enka eye producer na najei wone eye na afrempon ogbochi dom ne adonten ba bibia ko enkai adije ogidi brown aye krado oko nemo mark Abraham osemeba yade tu apo ne yakọ na yeso de na prophet Joshua bonso wo betrase na wodi nyankopon asem abro bomodia se wunya fidie no emfiri ha na prof obebo nyame asema ma wankasa ha no dajiro bewie no na ni nyina afiri so yada mo nyina mo asema mo anitia adehye